من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi wangu, wababa hangu, wazazi hangu, wanashwa hangu, wanama wanzani. Ngasi haruma jihadi, ngasi haruma bwana. Ngasi haruma wanili enti ya hatu. Gamian direct banu. Ngasi haruma wanili ya enti ya hatu, wanuandu waikayao mkeni wa doni paradaima habo ifoni bezara kaniwambia ukana ntina ujwa wajibu kwezi watukufu na mjoni sami. Yabo ekaramba ngari wanili yao nti karna ujua ubaki. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته فضيلة الأستاذ أحمد محمد إبراهيم حفظك الله ورعاك. كرنا وجهوا وباكي هاروما ونافيكي هاروما ولابا نابونغا رانزاو ريتوه إزي سويفان بيزو ريجينا سويفان جيما زينراجي يدماني يابيكا ياو غيلا زيميو مرويا جوه إشو ياتهاو هاروما بوانا همادا ينو ngujo ya ukana kabati mdiadunga bwana hamada inu ngujo la piziwa ngujo kazwandrabo ngujo haina jo kanza sifanyishihe sha muhimu doka eyariumba jeri mwabudu eyariumba uriwono urishiyo ezengo izo pia nguziono uondu orijoka humrejei abonge abo uondu onlo na compte ya umrande kabli ya rahareja andisa izoranzo rambe horajaan zintuzinu ngari mmea oni hauka wakomori wale mewa wanduwa baki haruma masuala ya zalingu baki hata 2029 au ngwendo zahe emana ya baki hata 2025 hindi emana ya joka enda zahe hindi ewa mwali wajo ufanya jo atende ekuana ufanya inga bondo jo ufanya ya ukazalia tibaki hata 2029 nganyina hamu mlemewa abonganyi na hakimu ishi ya ukari mrege na wakati mwinji banu wa mahadisi rakawi hadisi na mnibe atu wakati zijoka ujazolibwa nishukurie o wanizaya wanitashioni nedena some redi ni redunia hata ni rejei harumenti ya hangu bawauti wandu wasoma mbahindu shawa kahanza risome waniti yatendesi somo university alhamdulillah wa shukru lillahi titimizi tirudi tinjia harumwe akademi inu titimizi kaminazuki wangu mmoja inde address yaho mahala ninasomea inde akademi nasomea ujorema ngujoona izo zahahe abonge yabo ntuju wanga mjo waona ntuju wantina waona shanga himidi yo Mwenyezi Mungu ni washukurie wanizaya wanitashioni nasoma Qur'ani wanitalikoli hata ni waswili termina linipashiene de nasome Jamiat al-Azhar ni timizo universite ni akademi ni some lelo kemrande ya shingereza njoo uelewa kemrande ya shizungu njoo uelewa kemrande ya shiarabu njoo uelewa njoo jo hanti hambabi ezeluha izo zonti njoo juweza lazimu rahamviyo ejakanti na keijuha njoo jo usila muhangu hata lelo nje nikenti banu nido habanga muyeshelezizo wandu radarasa zadini raza kimanga hata mguya jalia usikwa he procès ya Emenia ni undiheme ngoni mwandu wa hambandrongo obokozire ngwa compte no wandu wakaujije uhusu ezenongo zahe ya mvio ya Emenia ya danguha abonga mhimidi yo Mwenyezi Mungu ni washukurie bona zala na tu rendwa mmezi na zala na tu rendwa mnafiki na zala na tu rendwa mleo na zalo na turendwa jindu jimezi sha na subiria na soma na taabu na soma na janloda mina wanama na ona wizi ujirio na ona ulaba ujirio na ona unafiki ujirio o wanama wa waziona o wazijua watu subuti wambo auka swaha uhara swaha unafiki abonge abo Mwenyezi Mungu ngojo mlibani ndo ni wanrumanizaya manitashioni matunlela jinafiki matunlela bwiti wa matunlela jileo alhamdulillah wa shukri lillahi jazakumullahu khairal jaza watinawudi waze mafundi wangu no wajomba hangu no haina mdo kwansaidia hata nisome ni jemanu lelo owenji utsede bagartambi habo ulapizi wao wenji ngwani parao shezi yo mziona udingo ni hunu na zindwaji
zole za tongeza ni teneo vanu au kantina upashi ya gari ni wane mrarenge msumari ngufuso mpine le gari ke lituenda ni mbulie ala fo wandwaji wadwamba ngarenda toranti ententi lelela yode nuga amad e abilinga mshukurio andasha hangu Mwenyezi Mungu na walibembevo ya wabarikishe wanipishi yao no hila wanipasi zao wanifuli yao wapihawe kai pasari pire ndo marengweni wapihao kai pasa wanruaje wale ohangu alhamdulillah wa shukuru lillah Mwenyezi Mungu ngojo mlibanindro ya mlibene mbeo Mwenyezi Mungu ngojo mlibanindro ya mlibene mbeo banga mhundo mapesa ngamia to harumwe bwana yinu na yauti jomnikani ngamia to harumwe bwana yinu wandu wale mewa wandu dekuraje abo mapesa ya group riabe hao mwanama Amiri Madi abo mapesa ya individual usisamiri utaha n'importe quoi za ufanya rogo za udestabilize yesi izo zeke ziloro salam abonge abo usikwalelo unu na mnibe nafasi ni washukurie wanifuli yao wanipasi zao waneleshe yao wapishi yao letengwe la hangu lotoda oni hangu wapihao no baliano ndo marengweni Mwenyezi Mungu ngojo mlibaniro ya libendo wa mzayani alimuradinga mzijuo damino wa joda huni hun damina waona wabeshea benge nzaza hangu na mbaba hangu kwa jantashioni na soma tijo kamleo lelo haina bahanu ndo henda no rumwana wa benedano abandrabo ndo ni kwa ralikume lelo nede na jusi wanido ambati ungulwa gamkozo na mnere mapesa tivunzi hati fanyi haja una mnere mapesa na mmede banga ele kojongilo la viole ele kojole ungilo la nyikudu ngilo la tinzano shemania ntojo zifanya dabo na zalwa na twashioni na soma njeni wane na ufujari na widi na ulaba izo keziti harumwe bwana daula hakibasi au kaikoni renderi somo rijari hundu ngabo wandu wala mali za msihiri wa juma wa ikoni ikoniri ulili wangabo wandu ya bidiri da ilio wa ulwawa ikoniri ka usafiri zembe wa jomba hangu ngabo wakoza na izo zonti pia abasangara baona mziye bezembe renderi somo jeri mweleza nizo rasoma ezembe ngeziko zao yori kawatiti karjaka ujwa shawora soma iforambe ezembe zonge ziko zao izoroho mtozilunga mtozisafiri yabo nozisanula mawe izozilemewa ngeziroha urenge zilemewa mrumzaze utibale mwana ode himi wanga lambe itubo yabo ihure mmenyonga ufe yabo ngabo wandu hafanga bo warende hamajara zonti pia izoka bo wasoma watosu wetu zamba emijini hatu wadzadza hatu ranzo wanje mbeboni wababa hatu ranzo wanje mbeboni wanashwa hatu ranzo wanje mbeboni haina mwana mme kujibeka ono mwana mshezi ungoza ha haina mwana mshe kujibeka ono mwana mmezi ungoza ha shaho kaubuliona sho hatu do ambaye jemu naye hatu wangu ndo wazi ujua ukeza ngozi langi ujua antibulo hauka hamba jisitiri kaja jisitiri ho na mndu mbaba ende anji yaruma ukumbi ya dozina hama mndu mtate ho na mndu mtate ende anji ya dova ya siri na kasketi na bera na indeni izo kazi rendo arumusilamu bainge mndu meona mndu mshengu jojibiwa mndu msheona mndu mmengu jojibiwa ezungo zahe na wazi ya sha ifomri ya zambe wana watiti mtede mtabusa mbe yabo zinji yabo zimndemele zinyonga zimuwani mfu izori zisomo pia ba wandu kwa tuzamba wandu wanjilana kwa tungorumilana masahiri wandu wanjilana kwa tungotilana siri wandu wanjilana kwa tungo kaliana na upulana majini na wizi na yususu kabati usuwitazi ba usu ambazi nkazireno parumwe jihatu abogeti jaman leo nshukuriye mtata hangu na mbaba hangu waniza wanisome sana ndana soma dini ento jonda mapesa ntula mbasiri au ula nduna ala shango dona ule ziyozini emana nduna zihule dabo njowi elewe santi wabana abonge abo sikwalelo unu na mnobele dunga banu Mwenyezi Mungu alibendo wanizaya ya wabarikishe watuka wanizaya wanivuriza mleo tikakani jula mimi koni au mimi tami hule au mija ujao shandu enda nabia wandu kana tivunzi hana mnere banga mtuko mfanya nija na mnere banga mfanya nija na mnike ba mimi tiale hapo na mnike ba mtuko pa indini kama mtuko pa miwana mtuko pa kasketi na mnike ba tivunzi le miramba tivunzi le mabaja na mnike ba tifungwa ele jeshi dingeli ntao ndo hulano hunwa hata njoloziwa ni wandu chao ulo na mapesa ne daru zemjomba banja fawe nyinga minawo minandwa she
wao kwa jarenga hindu wao watowesha hao wandosha hangu watowesha hao shatindo la ngwaba endabe sheria ndi wakali mbaba ndope katika ujambia katika uchaudi wandosha hangu wao wandu wasoma wao kwa jaka ulindo wado parani na diaspora bento kerali 10 wende wafanye cha utokerali 10 wewe wahodo wadoere wabokana renga oda mulie cha ubafungwa renga oda mulie cha ubamarimente ndari cha ucha le clochard lile la jikaze Mandela la tuparubira shuani le rija jikaze Putin bahiba ngwa mwambioni ouzadelelo ouzadelo uka owedzino wanafiki waisawa rambulo owedzino wanafiki waisawa rambulo ngarjo waswiliti hale arjo waswiliti hale ngamumlabi yoni barisari change zeno kuzatunge zendawe mapitikili no wedzino wanafiki waisawa rambulo abo wakomori vanu nganyivanu kwezi nganyivanu watukufu namtulilie bo wakati wa ukarifura usaucha une seconde abonge tikanzani mwambieni mjue ya ukana hamado wanazioni wa hatu wende waundu ze baki wasakwa jahunda au ka baki ya 17% de réussite ou msuiba e facile kwa team somo eni vongi hambani wandu kabatu twalia ujinga na umezi na nzaya nyima hunda rimjili anu zadeni mnyezi mungu na janliye msomezi jo mfaini mwede madunge misomo ijo mfaini ifayenti mtijo kajo wandu wa rotenti ya hatu ni makudoshari ya lomwenzi ya liyanzu ya demea haina bahanu ya lehe mihonomi ili na izo pia mnyezi mungu na nze mwede masome mguna libendo wa mzayani wa mtanishiwo ni msome madina ya hanyu mjo wanti hamjo urongowa maturende hajele kuloshari lanzoli dolisi waneti lanzoli dolisi wane makatili lanzoli dolisi wane malaba nyezi mgungo jo msome sani jo mfaini timjili ya noza deni ni wana mahunda nyezi mguna jaalie hamadi namna likomba Allahumma alimukum ma yanfankum Allahumma amin nganyabo kwezi watukufu tijani mwambieni ya ukana embwana yinu ikauwano haunge wanao handongo zinchi nge wanao ha politiki nge wanao ha mvu nge wanao ha strategy nge wanao ha ustaarabu ya weni utona mali utina fikira utina utumba dunwa mtifikira kwa mre ajoka hamnikani bwana sha mlemewa winchu hanyu mlemewa bembwana ile pe onetima bwana ile pe watukufu bwana ile pe shanga mwambieni ndongo inga mjoa imani bwana ya lepa bwana ikana malaba menji bwana ikana wanafiki wenji bwana ikana wedi wenji mwisho kwa mjashia emane bwana yinu ya tuka iwaswili hale ikana wedi wenji walao no huno hasibabu bwana yinu ikana wanafiki wenji wajua weza kweli watuko subutu zamba mimi wakati nazijua tizamba bwana ngiona machi menji lelonga mba uso zuki wangu mengoni mwa wangu waranganye bwana yinu zuki wangu jomba hangu mzee wangu mtukufu Dr. Said Abbas Dr. Said Abbas nga wena dini nga wena dunia nga wena ustaarabu kana bunjili wa Marseille ubuliele kuloshari ilirongo weransi niwambie hili bwa Dr. Said Abbas kuchaelewa ya uka dinubu itida na anga lilo banu basi lisaidia wazali bwa Dr. Said Abbas komde diwa jo hunda isida haja hanji ya barengeza anywa zimen mzee wangu Ibrahim Sheikh niko uhanza niko hustehi mcho hunda hindi juzi ngorongozole kuloshari ilo la uka eyezi wonandrabo wanu wonandrabo hakwabize kweli wonandrabo ngombo wewe ilo na landi ilo mengoni parce que la de ulo rume opposition da eneza sufuma medi bwana na Mahamudu na wao ke kujalambi yabo mzee wangu Iburashia uka shabande bina yao njide mwaba mtuko finalize jati urubanzi ndrabo kamtina ngomfanya inde maana nilu zangu unabaki kwambani shalifanya ndrabo ngabo maopoza na mwima usheba leo ngabo zorega ngabo maopoza wambao banuga rujua kwa la kwa tindasi simambia nukaka mzuki wangu mjomba wangu mtukufu yala harumo mji wa mwaja ya mahame ndo zamba hasikomori wanupia wambango johunusha fanya hata ile kulo sharilu nditizijuwe lija hula haune hamba hanu wala judge nguna mlibendo baruani amba wala jaruma mashuhuli ya hao
basi ele kulo shari banu kwa mdita tatiza ndongo tata zerage haya andu pia haina mdungu jua ya ukana ya mwiso udungo ukada ene ile kulo shari hamba kutawe bwana huo basi bwana mtu kufanya ndo kwa ina ndo zamba ya tuko zibala hende amba zo kodisha panu karti namba media tu si opposition mande mama la rejo yoro jaro ambeziri ro gabri fanya ele kulo shari gela ba ubeidillah haina mkomori haishia ele kulo shari la uka atongeza yafungwa ubeidillah mshangama na bwede akaubenza amenye bwana asibabu habari na azali de mana abaza aduba no ili apo anduze mvu wa onokando adeside wasi abili juzilo nfu hende hatie komredi inde mana nisikiti hao parti ya ma intellectueli ya ma diplome ja komredi wende warohora lo nefu azo abo sisi maudu karona usiha jwabo ziko utawe jwabo mzate sharifa utawe kamem na mkubali ukambwewa mreje idingoni shaina mndu ya jua mimi ngam mambo bana amtimanaje yache yaone unumswahafu itijoka ja azali yadungo ula bahezenda bwa unumswahafu aruma qur'ani nugabu ayamba la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum umswafunu wallahi ngabinaudu wallahi landim ngabinaudu wallahi landim tito wa mali aruma bwana yinu ra Marseille ra Paris raza group raza personneli mimi fakhari wallahi arumwe bwana yinu tito wa mali ra Marseille ra Paris raza group ngabona beha en privé batina kwa wandu wazijua ngabona ka group ya wandu na tanga ya balwa yabeho na bajemdia jela bebanu yokana ema pesa yao ndati ambenga tuko mcharifunge wandu wa warendi wala ule bombi wala ule chao zode namne kwa wandu walisema alikuwa tucho hamba ribeshe wandu kata ngeka mtwambia wandu wa wadasa kabana uchamdubana ya jele amini yokana wallahi landim karjani kwa mbahindu wallahi karjabe hamba hindu wallahi ribe na mjumle amini mjumu mone karibe mapesa hatu shakuna ujwa utiperimeta urenge 20,000 zangu da mina uende wambengo sto sarofu rahane jazijua soit par domana président ou appel de part ou par secrétaire ou par Joambe banuga sina fikira tena ndio tufanye chao shamaliza group mndu mzima katsorenga rumia ekemwanza rumia mndu fanye privé hamadami abonge wallahi tede harumwazi ambassade sibe habarua mimi wallahi landim tire mwala magazine chien bwana yeye wallahi landim tipiha wanruaja tibalati yende omarengweni tipiha tibe omarengweni tipiha wanruaja walo hangu titoa mali en privé na en public armwe bwana yeye yapoze mali zo ntina droit ya uzuzi sazende davi ntina droit ya hambo wandu baikayao tiwanikeze mali ntina droit ya mbio wanikiwa ukana mdaze keka mchifanyisa lazima ngamina droit ntina droit bwa komuri ngamina droit ntina droit abonge ngammabioni mrati nsikini eba mimi rahane jaja na lisorongoa ngabo aya mbili za surati al-an'am zinambia ukana ngarjo ujo kango jo duzulwa ekekutanza uduzulwa ngetimba ngama usihe au ho binguni aya yo yintosha aya ya ukana ekekutanza uvumbulwa na ekutanza ukaza ndarabu kutanza ulapiziwa timba ngama usihe au ho binguni shamnyezi mkajamba gedaza hamba ukana wala qad kudhibat rusulun min qablik emitume ya utende ikazo ndarabu ilapiziwa fasabaru shawa resiste ala ma kudhibu hetendabo wakazizibwa hatta atahum nasruna atarwanike victoire yaha wala mubaddila likalimati llah abakar na uchange izo weika ya orisari decide yabongo shobo mtume Muhammad emitume ya utendea ikazandro abo itafanyi wa imenasewa shawa subiria abonge yabo wewe ngawe na ndongo engo son trauma hau ngwambo izo za lazimu wabe abange yabo mimi mrati je bana mbo fa bangartambi ya kuranti umreti ni mreti kweli enti ya komoro uizinge lilao mali la mbika jofanya ngo likeke lifanya lirudi likausho atoeze mali bahari gabo mabweze dadasa
abonge ngamanzo ngamjo ujise bane mana urongo wao zenu kozinuindi emana urongo wao doka ngarijo hundira victoire bana shangabo ma voyou na makuloshari hamada yo sainu na mone ayabanwa ayanda inu bana wala qad kudhibat hakika wakazwa rabo rusulun min qablik emitume ya hutende fasabaru shawa resiste alama kudhibu heze ndrabo wakazi wazo wa udhu nezetabu wafanyi wazo hata atahum nasruna hata ruwanike victoire wala mubaddila likalimati llahi abungia bukarna uchanje izo za arabe tawsumyeze Mungu ya sisisi wala qad jaaka min naba'il mursalin zindogo bikaya ziyerewa emitume wa hutende wa inkana abunge yabo wewe kabura alaike kengo ono kiburi i'radhum hoba uso mafujarian hoba uso wedziwan hoba uso wanafiki wan hoba uso makafirian inkana kabura alaika i'radhum usubuti wabe uso ambe tichao fa inistata'ta ke ushindi wo an tabtaghi nafaqan fil ard e ka ushindi wo getsimba tuneli wa inistata'ta an tabtaghi nafaqan yutuneli fil ardi wa ibade jumanti au sulaman au kazemlingo fi sama utawendeza ho binguni bo ke kutwanza wane nabi fatati wala usha Allah be kamnyezi Mungu hakaanza la jamaahum ala alhuda hajoka warende wandu wa kweli aruma uokofu hajoka watanganya wambeza kweli hajoka watanganya wawana no udino ufujari shahamba hindi fala takunanna min aljahilin abagautika mjiga wabe uso wambeza kweli haruma aya yirwa jaruma suratil kahfi Mwenyezi Mungu hamba ukana waqul alhaq min rabbik faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur bali kana uparojo jabanu raere wamnike mapesa kabatu josibiti ya jali amini banu numsohafu wallahi amini inu yoro tamalaho al-yaminu al-fajir amini zanrabo adu diyaru baraka azo tuongezema la yarinde hurab Mwenyezi Mungu juu kan emro yato wanurahani jali amini Mwenyezi Mungu juu shati mwambia ni rolo farantaro walo komori kwa ujosubiti ya jabani ya jambe wallahi karjabe ama pesa wakuri joka yabe baloke lina usubiti la mikana wallahi njairo ama pesa yabweka uyero wafanya hizo ambago fanya daunu wa roho aweke kujairewa ngela amini ba walo hunuri wazingare zenkomi warinike mapesa hatu c'est facile kabana ujamdu banu ya jambe zinu ndio maana ndio navu ya ukema ala na wazingara tu amete malale sipia wanafiki wana oh ça bad man fort ngombo kweli shalom rato subuti kamzia tepainu zabar emanumli manyi sadanyina mbe nusumrege nusumli kabana ujamdu banu ndio maana ndo alezi ha emana ndo banu ndo alezi ni juwao ya uka zona bao mimi kamina kibasi Mwenyezi Mungu amba wakuli hakumi rabbika biza kweli bwana leo ni mfumi wao faman shaa falyu'min utukanza kujukubali wa man shaa falyakfur utukanza kana kubali sina uranti au contraire et différencier wa rosha hangu na webo kuloshari wa hawaka uyarewa wallahi la adhimu kwa mbasha madari akayerewa nakatuzia wakakurongo yakwa ndo sababu ni kweli baba nboro soma ite magari tokufa bari yerewa semati embrubisha hibidi hambi ukana zia be kama dizija bantu jubanu rierwazo lelo biurede be komori unu harana uchina unafiki do biurede be komori ngentole amin o hangu watowa wandosha hangu wao wajo upiha wajo uniregezisa ngamjorenga yawe bidini wanike ni tower mwe bwana waneshe jihadi ja Abu Bakr Siddiq wakati abaliza madina nikamtume Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wakati mbwana yakawana harenge zenyina kanishwende basi arenda za turendera waneshe jihadi mtume sallallahu alaihi wasallam namswalia mtume ni sabari ndo kana ngamanzo rendera waneshe jihadi izo ndizo nifanyao toto zungu wa mndu bala habono ngabo ya kaindini bala edwa ikubali wa direct hani para ntoko kado tsayin wabwa tamba nono ngabo mndu ya kaindini bala dubila ni wastani habono bala harengele sipana ndaska uzungu wa mndu hula handra habere wallahi nadim ulambe CD zembili za 91 hatu kaido roja basata na twenda tuombedu wabala na totwanyo hawo na bondo dahoni akana beki ya tobere hamaire ya wutkanza na behiti abomro amandu yalona mezi alwa rumasha zirula ya berehani dana ombadu Mwenyezi Mungu njona haya uruhoda hone huno
Mwenyezi Mungu na mtu yeye unaona amjoka wode mwenyewe unaona shaho cha banu ncheni mzungu weni lemba hindu ni birane de zangu bure emru wala wallahi abo no yabo akahama vile yapo ngabo mtu ndamobele adwa yabo juzi bana shak o kwanza na beshele sha alhamdulillah yabo ngamjoto wombela mtu dwa ngojua mimi ekemdodo nikamjuma 5 akina bonga bwandu alika 5 600 jao tukana ba mafura yabone kaisa bono abunga mina fura alhamdulillah Mwenyezi Mungu alikubali yadu alhamdulillah Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu alipa kabuli e difference yangu wanda shangu kwa joni pasisa ngengezi ngabo ile parile ni vaza ne gari wanda shangu kwa jo pia ni badieni to wanda shangu nikega mina mapesa bana ngamjo to ngamjo ni kwa mapesa nifanye waho yerewe mapesa wallahi alazim ngamjo wenji ngalibeshia jao wale abidi ya uzinga riambio kana zia bakari paro jolola na bana zia bakari paro jolola na bana wando wamegotoka mchocho o wanda shangu waongo na family zao rongo wa baba nga mlindo riundane ne victoire ti ale bana jo wene kenga mtuko fanya komdedi nifanye jema jindu waje wakaunda na ruma sali balo maulama balo ma médecin balo ma politicien wa hunika urongo e urongo wa behid ce sont des hypocrites o andura kaharu mwe sali usufuma med bwana ya jahunu renda range mapesa haturamni kwa aeroport au katika boti wono yaka unikwe mapesa pasanga mdodo vumbula mtima mtima elebia lashe ya Muhammad mapesa wewe chaiko mwabe kama mdomo mchiliana ezefahamie ma professeur na pia ngwa renge makaula nike kuloshari ele kuloshari kama biano de dini de dunia na mnyezi na yenga bo aya amba ukana arumashi yoshamba ukana halil qawli wal amal emirongo zine zitendwa قبل العلم زتندي علم او العلم قبلهما هاو علم itende zengozi bahimru soma gato to izomba e wongorongo kimtu hindi boko kabati mkomori utujwa usomele dina lahi walfubeshe wapi mnugurongo ha ilmu harongo ha ustaarabu harongo ha dini hakutina ulonisho alafu kwa ndike majindu ya siasa ya politiki ya komori e majindu ya anuga kona au diskuru ya mbewido tukawabalia bwana ça va pas la tête emjo hunda hindi ngamfikiriwa azali ngondo ya toa ni kulashari la tendela ya tende ya mauruamba wasomo wastarabu na ope bahari ngena kopa ya dungo edayo la hula na hunu karja jumra hindu namna mdisami sio ma opposition si wanduri mwanilia oni si wanduri mwanilia oni bojai ni wandu majaru mweze ntizo mdisu hao karja jomtole yani bwana haukema jindu yani yakaubidi ya elewe inuga anzo starabu inuga anzo mvu inuga anzo mali mimi tizirumi ya zonti tiremwa la manda titwa gazi titoa mali tanti habaru watele mu ambassade tizifanya pia ngele kuloshari dinu limbelia ni hidibwa wanafiki wa madimdwoza kweli mtoto bitima zama hatushe mana mshwa hatu mtukufu para Madame Sati Isa Abdullah Madame Sati woyido biwoyi woyide mana mshwa Dr Salim ikayawe zilera zine kawidi kenge president Emananya wo médecin dentiste e wasaya wo mesebale chimiste we mengoni mwe wasaidio wananya wasoma haringo je kaula pizza sati kufikiria ule makuloshari ndungo ujawe ya shangaza bana wo mdaje wamila hambia ukana ebo kuloshari wakati ezevoti wakati ofisilifu wakaujiri kwende hutataya hata ezevoti zitolo abo masingo balesembio gezanto zitolo balesembio dabe hunda libo kuloshari ngapo majindu yalo Faransa bana ngapo majindu yalo Komori ya toshindo elewa ukebana we kataruma bwana wakati mziwa no da hobe aruma ule mengu bo anafiki haruma ule mengu mbria zingare yambe abasati tuwatiri ko yahe journalisme abasangami shababi mkombozi abasanga mrogoyo kikomredi abasanga ekamtuona unafika manu waunda bomlo majindu mtowielewa ubaidillahi wallahi nazim hazijwanro ya ukebana wei opirizo hatuemenya ubaidi hata na balaye kajafungwa wallahi ngabo mwanamshe jeshi yede akaunambia ukana wallahi kola parondo atongo kabati jendu lilo Faransa hau jendu lilo Komori lamba esilamba fuzire ndebo wafungula etika iriri fanyeri tange wenda za Tanzania wenda wafanya mba masaji poko yanuma jindu malaba ya rumilo hao kabati ya luzisa ebala zilamba fuza le kojwa basangilochi ngilo je ngilo zidu ngilo la nyikudu ngilo la fere yanuma jindu kwa katufikiri alafu mzima ufikiri gojo la pisiwa aya yinu ile yatongeza mtoto paro jerjedi ngoni aruma suratil an'am Mwenyezi Mungu hazamba banu timfasirizi zaniyo ya ukana
emitume ya utendea ikazo rabo emitume ya utendea itabishiwa faswabaru shawasubiria alama kudhibu heze tabu nezenda wakazi wazo hatta atahum nasruna hata rwanika victoire abanke izo na Anthony Mabieni wallahi l'azim tikaru ma hadisi ngameru ma hadisi régulièrement tikaru ma hadisi ngameru ma hadisi régulièrement ngamone victoire ngio karibu bwa Komori mmone victoire ngio karibu haukaba saino zeno golisamba o karnambia mnafiki karnambia adaba karnambia bweti haukawa rambula pia majindu yanu ya chuo ya ukana Dr. Ahmed kajane kosi hakazo rabo kama chabuha chiruban radilo Komori haulilo Faransa la dafie mwana nyao Dr. Ahmed parce que yanu majindu ya manafiki mwana nyanyi mwatani wanyu politisi ya madani ele fahavalu mabagali wanga mano bwana danyini lo limdugu limpashi alimenye hata basi et manana ba ozinu pia d'abo nazi yana ba aussi la pise Dr. Ahmed et s'il s'agit de le répéter je le répéter 1000 fois je défendrai tous les innocents je défendrai tous ceux qui ont subi l'injustice d'accord il y a des différences ya hangunani ou wanafiki il y a des différences ya hangunani ou wanafiki wanaangalia wenu wanao banupia esa barani mwambia onizini maude keri hundu yezimje mjokana eljindulila karna ulishi ya tena kama mtoto utabanu mwambi kujita wanjela pise vacances wanu wadonere ma personne marashi ne pas besoin kwa chacha na mjobele dawo langu taleni kilo banu sabu wanu wacha wanu kwa chacha wanzao wandu waelewa wallahi l'azim andrashangu ngaona hamu kwa fikiria ya ukabanu faringa na hamu uqsimu billahi l'azim kantu tranquille mimi mina mtazangu wani parodo bofa barigartalia hizo ambao so ha tijua ukamjola pisiu sha ekamtujweze dumo wallahi l'azim mujana monto ile lo gardo aina mtu yaniona bomze mnyezi mbona kuhifadhi mbona hubarikishe gasida we wallahi l'azim eko andungwa ukume njobirana na usiku bahashenda ngo ambao gasida we abuganga mwambia ukana sati wa billahi mwanamshwa Dr. Salimu ola waenda warenga bo fahava luze voti wani kanondwa engeti sedi Hasani ova nampwani daina bedasa no banampwani na Mohamed Abdou Hombeni engeti ndao ola tukamba azali acha directeur na mwaneze ngo lele litata ya hata ze resultat lijange litoze resultat ngamona wanafiki bana kama mtu mke wantu hindi bana azalinga mtu kwa mtobati kama mtu nganyanganywa wanafiki nganyima laba kamshindo rambu wa mtu suma midi bana guso Komori ele bia la metro famine wa starabu wa dunia ni penga ambona wanenge kulo shari na beji ngena reference ndai hasomo chiyo da sibi gujua jena mna wandu ko komboanti alana bakana lelo ngamrongo wati tuwe fulana ya journalist wa usoma da huboda balamati au journaliste nous sommes yada bari gaona ko pala telefone ya bongo boje ko boje journaliste usome yada izora some swane jauta usome swani do da hu bo kom somo wan gwando wasome wa some namna ya urongo wasome namna ya wanziha wasome namna ya uva tibura usiku kwa ndo ava karavati ya madami weda watu edarege bavari ya iratepe erenge kofia ya ukaki ya poya mana bese tujwa mana do bya zalo wao edarenge poya ukaki ya ta kazari bana ngufanya ukabala ye mubutu seseko bahari gabo mala bana machu yari wamba mantela bana wo majindu we mantela afanya ruko namlambia wo mantela afanya ruko haonesa ide da sibi wa Komori wa vuku hizo ha ilo daba ni utuele wa ukali ni jindu lifanyo hazidi liona zali ilo daba wamtufirikana wa Fakhridin wa Said Abudu wa mshahidi wa Sumani wa Sumana Simba samba uka oinda yo ngobanu indizo mnyezi mungu yambarambe bo engeka matoni bishile ngena baje mpwana charongo abakati farasi ya wanrosha hangu wasomo wafanyo hazi wapihao ngwatsangao shauko tuni ndawa doere wana ukane danora masema alinorengana abaka muhereni kakanwere ya na bachao yole diferensi ya wanrosha hangu no na abaka ngotko jombondo changu waongo unozifamisa hawi vumbu abantu yanza uvumbuwe ezango mjokana ngamobonguni je Komori tihale ekati ja Komori kuna ukanti uswani hauka uswani katika tukuzo wenza ilmu ku ilati hadi hauka ila sidere do hulo za urudu kwa ushie emachi yanu ngo yatezo shero kati la mimi tamba ike wantu jua uso pareno darelewe au sisemiri bayone bargori ulindao
kartuni da namsomo ba wa mrenda shioni kartuni da na ustaarabu ba wa mru ujuondoko wewe ngo ubele ovurizwa mali ntujo kutacho paru jojo ureche kutacho cho ureche akukutina msomo kutina ustaarabu kutina roko usichwao shau chabanu aurali ba usikia jwando hama matu omanto mse aba omanto mse oh ikoni ezabare za jirini omanto mse wa miche mamadu abanto wala sedu mari mtukufunge bala zuki wangu arisha kinge bala maulida mzehe mungu wa bala patrici ngo bala watukufu wala pia ngo bala wakanti eza jirindu wanema na myoshi yo ndizo riyanshi yabo nge yabo ngabo kadhi ya tsaino eke kujana mbia minga mjo balance hindi ade ya usuti jende nini wamba ilambi udomba kana ti wana wana hoto tifungwa hata kabati daba lilo farata banu kabati jindu lilo komori namba ebe kurtujwa nda bushini wanda fanya ba massage ekutujwa wanda wahanda yalia kutujwa wanda fanya chao ban kweli ngamfikiro kana garjwa wane bwana inu banu kweli okomori pia wahetukana weide munyi wane bwana inu weide mandela ura mwetinu sapa pala tatu bahinga mwambioni banu bo faru kwa mfan de pays ndo kamtiana gocho ele wano soma ni hwabiye banu aya yinu harumwe aya meko mira runandaro Nyezi Mungu ngo hamba wala qad kudhibat rusulun min qablika banu emitume ya utende ya ikazo anrabo fasabaru shawasubiria alama kudhibu heze nabo kwa kaziwa wa udhu neze tabu wafanyiliwazo hatta atahum nasruna hatta ruanike victoire wala mubaddila likalimati Allah abu yabo sikabati za ubadile mirongozo ya Mwenyezi Mungu wala qad jaaka min naba'il mursalin yabo zindongo bwika yao zi uhero wazo na hizo atemituma utende ya ziwa waswidi wa inkana kabura alaika ekangono ngawe na kiburi ya ukana yaraduhum ngojona haya huka wabeuso wanafiki oweti emalaba emachui owachoi wanu ekangono nziro waba uso warongoze fa inistatante ekahushindi antabtaghi nafaqan fil ardi utimbetwine liusihe au sulaman fis samai hauho binguni utawe atiyahum bi aya ojo udwerewa eze dalil wala usha Allah gebidi utoka na ikamnyezi mgunganzo la jamaahum ala alhuda hatuka hawa okowa haranti akaka wanafiki akaka wezi wakaka kama laba fala takunanna min aljahilin abaga mtido kawajiga ya kuranti baramba utina piziu kuranti bezambwa leozo chao Mwenyezi Mungu animakinisha mimi abenge abga mwambioni bana wallahi l'azim tito ma pesa en privé wallahi l'azim tito ma pesa en public wallahi l'azim tipiha wandu wacha wali wallahi l'azim tipiha tibala tendo marengoni wallahi tire mwalamanda wallahi tendo mwa ambassade tipiha ze barua wallahi tire ngwaru mwezema eze manifestation yabo wauri wanona ngwazi juwa ele biti ele kuloshari ele fahavalulinu nelijana beso la pana gene lijali ile aminu kaka jairo wa mapesa la bagel jofanya bwana la kakalifanya wanafiki walisaidi yao gena wachebanu wale mswafu walabe ya ukana mapesa kalija yabe gena mdidike mapesa atubo gena wale aminu kama mapesa yabe gena mwambie yafanye hizo ngo wandosha hangu wo unika titanga wo piha miu usiku hiyo tikada mina iburo sheha tikada mina shirafi tikada mina Ibrahim Sheki tikada mina Tepite Tosha gardino rikanza fanye bunjili yo Hamamadu ikabidi recevoir Dr Benaditi elera hiyo sina ule mwani AVC au kaminga mifieri boni ambayo za kweli wandu wengi wazizingara watu usubiti uzamba basi elera hiyo rika 18 heures le bunjili denso abidi Dr Ali Danjira na nyingine tika ujuelera hiyo basubuhi nede na piye e opposition piye yoda aussi kwa shimeti yakabula ukana minga msokomori ezongwa ziri na desajiri wallahi wana go siminga mtu mabiani mitanzi hashiyo mitafa ngwadi ba katadu kwa banzi hashiyo shio isho shamdu yeda shioni shio isho shamdu twa usoma ebanu mtu ema na na kiki balai hadoru michi haru makiki o shenzino mna haramu bala wakapatima halinji meza ina utoto da mwimilie alafu ajambi ya kiki kwa ngwanzo yani kwa ezi haringwa nzwani kiwa interieur hariani kwa tiji directeur wa usu interieur eba ni rapport nda ubi kwa wisoma ila de mala kadede ya tubu abangeka mwambioni ya ukana na bache ndubanu ya chiaro ngwe ukana mapesa ya auka elibe hauka jabe yondo ko timana uzit eba ngamtso chono mwa baula bana mafiti ti uzisambia jabe banukana erito mapesa kwa jato yabe hauka mjabe yabe owabeshewa abukwa jafanya na wadaze zibwi na wadazo ulaba bawari kaza warabandabo ekaka chabe ngena mndale mapesa atu nyumlo hunu yondo konyango ngamchuka utamndi hadaye ebo mwegenye mwa twenda shioni mjwa ngejiza sisi ngamachomdi hadaye uka yori hulu mitroyezi yori hulu lamini yori hulu bombi yori hulu kazi na mrasa sinema
ngari juao bana mara ni muzisa uli labo ni juao attention bofaru e bango yabo l'enfant du pays bana mara ni wazisa uli labo ni juao ni joizo atuamba katila ndo wa Parisa bahia butikaza mwambi mdubshao hajua kaule ziwane diaspora mdubshao de kauporo ni kwa mapesa ikabidi hambio kana stop wabdala ba kike diaspora inda chongeza rafanya mashughuli bakabati mdulo hazini banu ya jololeke kasina ndo Faransa ko jamba mdiala wa pirizo ya tusoma utona hasi ça va pas la tête kabati mdulo komori utofanya bahazi chao ekaka jahiba ekaliniti bwiti dananga la twenda la vege lifanywa ajacha yonga nzo wangu hali wakana mbeshi hu na mahindini ndaka ufanyaje sheulolo abasa uwo mdu wako atemba boti opa yuka batu shindwa yundu komori atamba marasha atamba doktor bade kam kwanzo ende yanje zubu okapani na hizo ende dorondo emacha ya loda hubini shemdu anzo alole lezo ngopia izonga zilomanga waudu alona wantu ngachuse mdu lo piriso ya tusoma dazira akaba toresha mdu dikandobi bamitina kitira mdu washandobi endabeshe mdu dikandobi yanere fumje jerikezi abantu bose dabas bo mama da bodobi bo sufama de bwana bo mahamudu washila opposition komore banu kweli wanu wede wabali haina usiku wantu alifanya rugo abanti pari sora nsonyi aria zalijo banti hawamenyele hawakanti hawakaki hawajambia pia awanjoma sirini kabati usubuti hamba rugo bana bomzezia bango menyo bwana bomzezia bango menyo bwana timfungulia ni wantu 20 nawe chabana e bwana wewe ya wala pizza pia ngena mnabi ya wantu wahezi ya wala pizza ya wanji jamais mwishi asubuta njia Junaid mwishi asubuta njia Fakiro Shamdadabi mwishi asubuta njia bano mana abasa yaliba uso izo mtobi elewa e mana yaliba uso abasa bashara zingaro weidu wangweza kweli enda mjia ya doambeza hatu bangumi ngamto deturize robi mkomori ya Roma hitima nsanu haruma mahamzim ibura sheha chiko bidi umemekana e banungu babala wabona amba ukana ziwona ndabo opposition na ndabo ngamna kwambani hai ngwambo oezi opposition ba na ndabo ngufanya maula sindai na Ulanda bala ngufanya maula sindai na Ulanda wedebi na wamba ko finaliser da one groupe han hino wamba kamtuko zia vote ngabo majindu ya loro mweze groupe yabo wambuli yangu sweda regetora buhula mafoto ajangu tovuriza mweze groupe no ilo ndo tiji concentrer na discussion za kweli lisanga lijipanga au lijipanga gari hadisio eka lisari to wanafiki mnezi ujori nika victoire itihali ongo jomba waso medini inu wallahi shinisho university les facultés shinu shisom shisom université hatu ça inu déjà une kuliate dam yoni naso basi shinisho cha siasa arumo silamo uhusuye diplomatie ngamona van di a diplomatie et diplomatie yo andungu ajuwao al-musawa l'égalité et disturi ezi kanuni tasihili al-amal enamna ya utongeza ezi hazizendele usoni ezi sharia zabidi istiqrar stabilité nepe izopia zisomo utafikira na babo ya kaiko bali abonga balqahira ngabo 14 izopia izo decision zenda ho eke aeroport so denikiwa bala basa matalani tijojuwe zabidi zifanishihe au kaizo tizisomo harumo uyu o academy hunu iyo les différences ya izo rambao ya ukana yabo kabo wandu she Muhammad ana bokana fahare minga mina ndoko ndungo zifanya kwani minga mchibwanizo sabe hii nditse amba mintina hindu shenga kama na diplomati joto inde academy wenda mi fahari inde academy na somea sainu yak international academy sainu yode academy amonao ala futa zinu nduni kiwa ne diplome ne adresse ya mahala wasomea gebanu zinu bokulo shari la madi ngam nasomeza ngo zinu ni jwe namna ezitongezao ya aeroport ifonctionne ni jwa wezi hazizonda nini ezobonze emajindu yao yake yabo basi katuambia ukana aeroport ucha hapula yaje ya doni de ya mimi auka o alo ya watu ukana wanupia no nafiki wanu kwatina courage wanu mdukata shantu na mwana jamu isila maruma mahaminane haina kati yambaga banzori yali fahari nguto haina kati yambaga bo munanu nguto haina kati banzomba hinduji wa fahari ngo do adusa haina kati wajewa ishi amba ukana ti uli wagar mjobuli wa rosha hanyuru wa tata hanyuru wa bohema ba wa ko kabide ke wodo mihono wa mhenga balona mame mihono milera na mifiyo toro horakadi
alafu mwende maudie fahari gari mjodo vaezi kwa ine mapupu ne zekan ne nasiri na mazati wa mbelembe mrati farado vaezi costume ne mazati bana mjoza kimtoza mbahiti zabari mtumtoza kweli mtozaba ukazia baba nkuli kutoa mapesa zia baba nditoa mayana zia baba baga mjosi akamjasi shahidi namna group ya ndo wanafiki abenge mana mfan du pays faruku hutawale daya bangabo andu wariao ile kulo sharili tijo ambale ufanywa cha ulifanya cha bahisa ti Abdillahi uwe familia he kabati kulo shari hamada webo mshenzi bo kulo shari la madi uonge na docteur Salimu Isa bo jishenzi lendela da zelidale wanruwa wa juzezen ko hato misizo ni jelambe ura azali badiri joka we bani mtu amile kweti mwana kutina wenye ke ukana wenyi kutajolezwane diaspora diaspora yede yoni mraba tawuru yede baba latina fari aba okwelisha barukartuzu butu aba kabati enda ya mona atwabu avulagi bakatairwa hivi evakasijo wananyuma kugiyo bado kama mazori hadi sina mjo baba nijo katiero anumi mitizati mkibua chabanu kwa mama jindu ya toyelewa kwa banwe hafu au zilari ya kawiyere wa ina usiku enda bebedari abo mdudi kalobi anere baminsina nafasa abo mdudi kama tira usiku semoroni katiere wazo wallahi la ndim yode mahala ya duamu bana banwe ri ya line mvua ya kaunya keiti myamtofumbo ho wa tuambe cho myamtofumbo bana mswa myamtofumbo chao baba mimi silema jindu ya kaudo uteleza unda wanza rumwezi za mado izezo kanti wandu wasoma wandu walona akili wandu watotanga wandu ambaye ukweli misilema jindu yao ya dungo uranga yo ngo choko libela hinda mabwana kati urabwe na usitaminasi unabere ko choko belwa komori kabatika ni maushindo ulambe namna lazima we kuva yangu we kujisa kujasoma otangani ufumru kwenzaho na rigamla swala ikoni na mitami huli kami moroni na mitami huli nende nasome misiri ni jefarantati rudinga mi Paris njendori milwa ni kulo shari lito ujwa utambuwa aukayo mtutambuwe na mnafiki lito ujwa urongo wa lito ujwa yela lito ujwa jinaba lito ujwa tarongo yani yeli tukopura bien sûr azali ngujo poembwa ya heje ila pize wanwe bwana jabo ashmedia la waende wani ala piziyo basi aina ujoja banu defanya ngami bana eulo mhala na tawe bo fadru igari tabishao fariru rongo za waraya farijau bo fana mlawe bo hari baba anu kamjodo amba hajangu lapizo shaka mtujo kaba ni yegu fobo ya tuerwa hindu ilo da bedali vili jokombesha mapesa tena namba kamjo finalize yale bana ai bango jika kaja siyo bani chaucha abasoja baminja erwa hindi japare right bahamtu abashila arikarja mwere ya bana yabonyiwa nasi chomba no anati dzadze mjomba numwe chamwera uwa na mjomba mbio kana rimbeshe mapesa ukamtera rimbeshe kabana uja mrubano militera kana uja banu haukahambeshe ya au ya bekeka jambeshe ya benge bali mapesa turere kana uja banu militera hauze tuni haudima hau achemruani achana mbio kana wallahi karja bahe mapesa ngena mnyabali mji tout suite wallahi riabe ngena mwambia adase yafanyizo yamba ngufanya daino roha emielewa ukamjaele walichoamba zindu ati inde mana na walibeza si wamete malalezi pia si wahantia shenu pia wachihundu ola udrake ola chao ola ufiro ola mlevi ola uliwakare ola uliwamoto ola uliwachao kaba na uchamrubano harumwatu na wafumbua yabo au wandu wakuswati amfikiruka uswati ya jeli amini yakana wallahi faharika japarutu wa inoro wallahi karjaona bahindu wallahi karja beshe abdalagwa au wallahi rimbeshe kapatu subite baje mndo waniye yambe parce que wacha wamba ukana ribeha shom mnere nusu abungu tuamba ile nusu au amekarja beha na baje mzima jambe kana babdari hore au karja hore abari hore ngeza bari usofanya rogo juzi kutafanya jana uleo karja hore hapoja emuli leo kamja leo rijo kwamba zindwachi inde mani ya banu getapalao we ato yero ahindo emajevia wende safara lelo gasina mahamina ne inde mwa ha emajevia wahenda ya tuona hata hindu ya tuona hata hindu kahara warambuwa ya ukana banu kwele mna haramo la rankile ha kabati daba titati au toto ujo subitia chebani ya jambe babda ezina mpafuza samba zifunti
zire mwa wala wandu amba wabala wandu hurobarin ella kojo zidu ngilondahu ella kojo la tinsa ngilondahu ella kojo la damu ngilondahu dobi ulo komori lilo daba yabo la ukana mrungu vunzilo amirombafu ya do hamba uka havunzi amirombafu kaja paro nda tretation sabile ndenguzino na jao hamankileni kushangu jodo mtezani nyinyi chatinda mi ujodo mtezani nyinyi chatinda mi tati dobi tuka ujajambe ukana tipare mdu mshafari timni kama pesa ambabecha tipare mdu mshafari ambabecha jamais ngewa haona jasome zindu ba ngewa haona jasome zindu ekakata paro yero amapesa au kaba chaka yero amapesa na katulo pilizo na mkamba badari ya jojo ndari fungulia ndo bwana basi lelo tindawe kuna wenyi bofa habalule lelo de majinru ya hurenga yakauhutendeza no hunika diskuru orongo de majinru ya hurenga yakauhisu kwa mwanadamu watu stehe elimu ya hao watu stehe dini ya hao watu stehe usarabu wa hao shawakaenda warenge kuloshari wizi wajua litelezwa wadoli ni kavalori sisi momonji wauda uni wafumbu wao ananchorari ya prezi ya homanji wauda uni wafumbu wao gamano haruma wita towe mali ne dena dibe ni wo wandu wa Muhammad akazo ni wo wandu wa mutu ni wo wandu wa Aimani basi banu mtijo mdu ambokana fahari ngojo la piziwa banu mimi timu kibua hafu ola haka usiku haka uparo haka 20 ni wandu mbesha mapesa na dhahabu na zindu bomadari emsade woka tumambia ukana bomzedasa mimi ulone haki wandu shangu wanza wanzi ilali mano wakati mjini ko bako gari mimi ulone haki wandu shangu wanza wanzi ngejuzele bwizibo kwa utokane mdu maho nguyashi heze baraka za wandu walofarata rudi nguri nyeyo no gujodoni ya wanafiki waone ne majindu yao gujodoni ya wanafiki waone majindu yao o usiku ashirafia parwa ashirafia Said Hashim woi mzee yasoma woi mzee mstaarabu woi mzee mwenza imani woi mzee mwenza irundi woi mzee wa kweli ulo na hamunenti nguparwa ko mori wafanya rongo na strategy ngwabo mdatike faranta do ritaru mnabala hamba mtikele tizekana paiko emana mdwe mala bahindi na mtani mpasu anezi twani to wula ba mdonu wa unu nganyamade mrumshe ya hafamba na mrenga ina bahindi lozukoni hangu mwedezani na amtabaru na mfaje mpasu we mrengere marumbo ra ina bahindi jo mfaini mwede katifu amba bado uwengwe urende wongo na virisi be mdu mshaku a memorize hapo zero yandenda yo kenda ula wantwanze virisi yo imchieni basi abasa inu wanasho hangu tapara jone cha mdu msha ibidia mikana bomzezi yaba wakati uko ufungwa hezenrabo emparu mona hazimbi chaut tikozo yo tona wankondo wa hauka yo enda hata yo ujare ngwa asubuhi ende hadi hano hata hali swajeli ojo kansa do tundo wangu hula amjo mbeneza faiswadi haina katiba nzoba ula wa mdugo miamjo zamba shara miamjo ko fanya shiyo majindu ya nyede ya bala hara fanya shiyo shiyo shinu shifanya daonado wana bwana da hivi utakofanya siku motojoma bani ho wadu ngwa chao ngawa mbeka daone mashishi mimi tilo wandu ngojo bano chao watasa basi banu kama nzoni fanya boulevard mniko ni secret bwana riwana au mnyini mahala kaza banu amobo mgwe karishidi sati hulu kravati na Tanzania vai kemje ngari nikawushinzi ngari so armwiti hapa ngari fanyo hazibo faruku mtouzi jua ngaweza mali kamali kwa na ufanya janzuani na ngazicha wakomori azalinga video ya ralo hitwa azalinga video ya retelwa ngari fanya diplomasi ngari fanya urogozinji mtouzi jua banu ntulala auto ikambono banu mianza survêtement soif mianza survêtement natiriko shabane zinji sheleke tiparo ngarundo raone wana ndo tikano makulo shari tikano kata garona naona wantu hauka iyo danger ku ekema nazali wendo rengenti nota 2029 wala wandu rakamba kwa tinda sirundi yangu ondasi ele bela bolero ele bela wandu wala pia wala ramaka sida ori hundo ya kilie de msafara no kena urejei o asari hundo wede wahimilie de wizi kabati ya parombe bana mana toso pare nindi basi je suis fier bonadafi mwanadamu isilamu wano bwana upara Dr. Ahmed ngami fieri wana mbati la pisi watika sandabu ngami fieri wana be hama pesa ko mori wandu wa separe ni watu si hawarudu wali la pisa wana ba stop
ngami fiari mwana usisa masuala banu ya ukana mdereye mapesa hatoke kamja yabe bao ele bwitilila la bakele jabeshe ele bwitilila la baka kajaparero wa hindu ngena mdere mapesa hatu au banu mhibe mapesa hatu kabati mndio jwana jafanya bila kabati ala aminu kaka jabe hakabati ngena mziyele bwitimani se mapesa da nyinilo ngena mziyele bwitimali beshe mapesa ngena mdere mapesa hatoke kamja beshe ele bwitilila kabati ujo tabanu apo mimi do ulona zuhamba ngamyalezi ngamibana d'accord abanga mibana bo faruko atake conscience yangu ya tranquille fa utsende alukam sejua miamjo la pizwa bado shaye eriali keswenda katuja kecho jamsami fahari usikuti kauyerewa monegera munaria na wistorno kumelelo tami ondubyo wanelewa tishiro ninja sami fahari amina mzee wangu mzatu wa bofa ola umungu wa zambingi pia ola hafu kati na bigi yo dizona kanza ni mwambie abonge watukufu namtulidie bangashi na ushinzi licho uhunda tiale bantu watukufu namtulie ubedillahi ngutokane le bitilinu nedeli mkazandra bo hata shakana subutiyambe ali abdum kuba ngutokele bitilinu lamba yile mwenye Facebook ko nende abo na je jibuba na kengwanza basiti mrejezo kana ali abdum kuba na Abdul Karim na ubeidi soigni mabwete soigni ni watwana wabdala kwa ekembaki harumesheni yo au mziye mkena nidham almuradinga mina nisijuwao ezo ngona zibeni wapia o wandu wabunguza ndo ko mwangaliani wabunguza amkomori abo ula bamwinji ko kwatina zo hamba ngwanzo ishiyole patole ngwanzo ishele patole ne mavara elera haina wabo kweli banu ngufungwa wangu balili wangu bo telefoni ele kuloshari logilo juma ubuliwa ezesheni za hapa elera bo ikayao eze media pia kezitindwa ukwalikwa basele ekuloshari de la buliwa sheni hama ortese dobili loda balamba titende ambwana ngari wanono wandu wala bangware dona indo para wala wandu wanona ona mjomdo rongo wa hunu muone seze programu mdonizo iloda banda libi iloda babwika yao puissance 10 Pro Max hokati tende yashababi mkombozi ngari wanaono wandu wala nedena renge fatihu ya tende zila na Sarkozy waje wadorongole ya harumwe ni ya hangu mimi shefu mahunu ya numajindu ya tawjwa robo soda hubi afala taqiluna kama nzo mnelewe ukala namna jena bondu wala wani fungu wanifanyia jao waje wanibudi ya radio tilo za henya kwa ja sabote kwa ja tinene batiro hati jatamba timudule mirambafu halafu wala wandu wanona o titati gomba sheni yangu balo kama dona warenge tena waje fati huwaza likiki kuna urongo wabalo emana kiki yato jorongo wa hakanza ya mnike ali directeur wa renseignement intérieur banuti shiyama fahavalu yalo ulaya yamba olari jomnike justice auri mnike intérieur auri mnike wallahi billahi kabo mafahavalu machu yalo faransa yamba olari jomnika ndibo malaba madi bata bomlo faransa jomnika ndibo malaba madi pia ya sintoma parce que ngamwabweza kweli Mwenyezi Mungu yake radhi bainge ndola pizio haunga mdrio bwana wira hana Mwenyezi Mungu nandasi 90% ya hanyu mjo hangu 90% ya hangu mju wa ukele gari langu lirumishi ya zemvu zangu zemali zangu zefikira yoti pia msijua mwishele kulo shari ilongela mba onga mulisa onga munosa wo nabo wandu pia ngo munaone namna mbayao ni namna mlao kabati usuguta jabe sauti kasera boiso bado siku ya appel de Paris watanganya Ali Mahamudu ya mbaba la ranti beke kasina mbairo jojifasa maana mlu wanafiki hindi mjonda hindi ala tikamba faruku hata wahalemewa shati mru kadato bakida nani bane bana bakibanu de azhari ya hema kumeno ushujano watania shakaja shinda ya msupportani na hapo hizo ya zenda tena hizo zambo harumwe dini
وإذا رأيت الذين يخوضون في آيات الله فأعرض عنهم روزي أبو فاروق يكون روزي حتى يخوضوا في حديث غيره حتى وشاج ورنج كومبورتمنت واجي وإما ينسينك الشيطان إكوان هو لا شيطان هو باشيا هو كانتيا هو جنبيا فلا تقعدوا بعد نروك باكي كوسا وشي نروك تراوا فاروق تراوا لبوتينو منافقين ولا هارودي هamba وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثل بابو منافق يا مداو ويبتي يا مداو شكرا مشكوسا كوموري متى شريف أحمد بو مالبا ماتي halafunga mwambie ni wanafiki mniparao fare utamtate Sharifa haruma problem mtate Sharifa timpa problem dasi mtate Sharifa hani kwa foto hajangu totorerizeo mtate Sharifa hajwa asikomori kwa malaba mati yende yuenda hundu au una haramu ne unafiki wa babala watawa pia kapati yakaenda itikela mtate Sharifa ikabida na squad utuenda umtunda bala watu wa wafidi homichini pia ngwaida okezema ilengi zone majaliko mtate Sharifa ajwanda sa wampusi acha hatangu uona satiri kwa malaba matika mwona satiri kwa zivalo hunu zifanywa wema fotone ze batch ezo mtate Sharifa ya banda mwedasi bahina mtoto ulabana unafiki bekenyo ndo kweli mtu aba no tisho bwezatuni mwana mtu hatu katido ulabana unafiki mtu aba tisho bwezatuni mtu fanya direct mwabe tisho bwezatuni ngena mle amini ukana kama mtafanya tiri kwa mahuza ya madini ngena mle amini ukaka mtatanki sawantu ngena mle amini ukacha izo ni zo yakabla zimu atartibu chaka zamba chaka mtu ikamtate Sharifa nenda bachao endo kwa mtate Sharifa yayamba do kabatona mapesa peswa ali mhaji va wakati alo hulamba ngofanya ndongo ngena jali amini ba ukakaja iromba iruba ali mhaji daene gouvernement ya mavara ya Mustafa ko jobe ya hemu baraka waziko mtate Sharifa ajoja ketsene umwangu yale ndo banda boya cha faida hili hameza kweli shabanda nyiwandu wanafiki mtate Sharifa ata problem mtate Sharifa ola mtate watwania ola mtate shuja juzi mtate sati ofumbuni mwana mchwa doktor hatuenda fanya kampani mwana anya havotiwa ngani yabo mwishia tijita kifini tijita shifini haju wangu tuorenge mna mwana mkwambani eda persona drogu na chau enyi wakwenyi wandu ula paraki na mpulu pena na whisky jamdo ba drogu ya choberende wiulo na real ya ula drogu mvuri mwede mtuke moto mzingara nguli yo mara hitu ano wetu wali honga mato mzingara mna mwana mkwambani mwobo wa shensi kanyina mahakama da iza kabati ulo komori uzambo kabati ulo faransa uzambo shangwa nzao faharia ya tahema pesa ya wajiri sali ya haleziri directeur tu atangu compte mia mtoto wa mando mia mtoto wa wabili mia mtoto wa wane kairi minrogo kamna ujua ngamtungo wa ndumba la pizza esheza kweni kamtsubuti mahamba uka namwambia imbecile la ukana on n'a rien de lui à part osopareni imbecile la gela simio isopareni isisemiri sisezigonko hawile amini ukaka jairwa hindu ya kufanya bwana ngamineze video banu pia amjodo mtini yaniso abunge Faruku nge hamando la président ya kaurongoa yamba on est fatigué de votre hypocrisie on est fatigué de rester avec des peureux, des hypocrites. On est fatigué d'être avec des ignorants, des idiots, des peureux. Leme wa uyeshi na unafiki. Leme wa uyeshi na uhara. Leme wa uyeshi na ulaba. Leme wa uyeshi na ubwete. Ici c'est Paris. Leme na yobo manama. On est fatigué. Leo tika utama jeni shukuriwe watu wa shaku Mwenyezi Mungu namlibene bebo Mungu nambarikisheni Mungu nalibe roho mzayani heze mvu hejitihadi banga abo wandu wa shahao waparo werewe mapesa yenye jamvua unuma hati bloke mvua mvua ketunya sema malaba watu wanazorenda watu ambeza kweli ngabonglia ibe chao na ibe chao woni msikini yao woni wasao ni msikini yao fundi Yusuf Mohamed bwana na Juhana mdunga ba wemru Mwenyezi Mungu wemru aminifu wemru wa sheo enda ya njopi honi haene kuloshari ele kuloshari Yusuf Mohamed bwana kaza shido ele wakali nukuloshari lazan omusizoni unigeza wabishi hao ya ukamba bali banusiri rambo wakawa wemru wa azali shaitabu doka kartina babanu wa urongolea ngia bongo do ambeza aho yo balaye beshe azali imru kutoka na telefoni nganzo ijwa ende ya tahwa bashari baka umenase
ese passport zina wao o witi yeze to byambi zijirio warenga mvionde wa mtsaha ngede kulo sharingi lo ntsutshini banu kamtsaha zina rasinu bana babiri beni lende itsunzu kamtsaha elera inu kamtsinona yonjia azimwe mwenje elera inu kamtsaha namdeshi prepare ba tione magari elera inu kamwambia nishana namtundilie baranja faranja zingaro nampesa madovi nampeshe bana parando nampecha mtata dari hapa hindu vanu balera inu kamtsawa zero kwa tinu kamkoso nampese bamchoka ulowa nampese bele jeshi libiro nda itsunzu engwazo nenda engwazo magari nenda engwazo magari ya biro halamani no kotsoni no barin yenderai magari gajo bira nda itsunzu gajo bira nda washili aina gari la bira nda washili yose tamba chao amkitika chama jeni mabiyeni yokana aya ya mengo miraru na ndaru bo mwana msho hangu mzaza hangu mtukufu shuja mama kele madam badin atida wena rabu yana rimanza ni group ya hangu ngamhozo unimi banga mlapiziwa ngamtolo azidwa ngamtolo aibu rahano jajo madzini hunu tsende tisomwe dini ya Mwenyezi Mungu tisomwe Qur'ani ngila de mana lelo na kutajia njeni mfasirieni ye aya ya mengo miraru na ndaru ya surati al-an'am Mwenyezi Mungu yamba wala qad kudibat rusulu min qablika emitume ya hutende ya ikazon rabo faswabaru shawastahamidi alama kudibu heze tabu wafanyiwa zotsaino balu na mndenge bana wala qad kudibat rusulun min qablika emitume ya hutende ya ikazon rabo faswabaru wasubiria alama kudibu heze rabo wakaziwa wa udhu nezetabu za wahunda hatta atahum nasuruna hatarwanike victoire wala mubaddila likalimatil awenga wakabati za ushanjizo mgu ya janizo wala qad jaa min naba'il mursal na hizo zijidia ewe mitume ya watende ya tena wa inkana kabura alaika awenga wikengono uziro ngone kiburi i'aradhum hukawa uswane no nafikiwana no wiziwana no kafiri fa in istata'ta ngeka ushindi an tabtaghi nafaqan fil ardi eka ushindi timbangama usihe au sulaman fis samai au ukaze mlingo ko binguni fat'atiyahum bi aya ese dalilu ese ayata hizo basi sasiwe nuango jolo wala usha Allah neka mgungu anzo la jamaahum ala alhuda hatuka watanganya wambeza kweli fala takunanna min aljahilin abonge utike mjiga bofabani ngartambi abo lapisi wao utambi honda ye haukana hakaula malino profite wandu wa mdambu wa kwa tumweria zemali mimi dena kautambi habona wanafundi ya kazi wanrabo wandu watumda ili atinde parti ya huri tinde maopoza mabani hahe tindo wakafaranta daona ye wasubitu hapa uso mna haramu wewe wamwambia kana ziabo baba nuri nikapromise zarabu kuzina kuwafanya utopashia Dr. Ashmed hata basi kamjo katayari ni kefidi ya Washmed ne jama Ashmed no wandu waji eni ujoka zonda boba nikanga mina munga mjo mdafi izo si husu kezi janu husu ni nyinyi zini husu mimi ba wi mwana maislam ni jowa ya kangu kazonda basi tamba unsuru akhaka dhaliman au madlum kama zokwele komorida zepia kikabati kulo shari joka udorongole ya wandu maudu azalia ndiye afeka nazoregezenti yatu ile kulo shari de la rengwa jerikense premier rangé ni ramba nifanye ta docteur Seda basi ndenge micronika kulo shari la tuparenda shiwani la tuparenda likwani kama zori ya sharma unafika namna hiyo ngotwa mbedesa wenda rengeziri uhale hapa kondesa enda kanto lingoni hiyo ekanga banu somba kafe yango batula rajana jolikiyo ele kulo shari nungali kontionso ni lirede bo malaba mati eli nungali joli kaswa mikiro la behindi bo ngwabo elimu ngwabo starabu ngwabo dini ngwabo hikima katina alo ni chabo wa machui alafu mkanza azali yawe azala joanda kubwa machui azala joanda kubwa malaba mati tili amini ban yauka wallahi tito ama pesa privé tito ama pesa public ya uriko utanga rumu appel de Paris tito ama pesa Marseille tito ama pesa malani hopi ngabona yabe aruma privé mali tuwani na groupe za wantu parce que milioni ndo azalia lawe ya wentila utoze mali en privé en public wallahi tibala baroti titrar mwezi ambassade za kijeni tibala mapesa tijaru mwezi ambassade za kijeni tire ngwala manda tida pisi watikazwa nrabo milioni ndo bwana yuhis wani zangwa yabo mitile le kulo shari litona wenyi
basi gudo hama kutoka mchia wantu bantijo jibi hata ya njio wanasho hangu na ndosha hao kwa wanaondoa ume wanasho hangu wanaondoa ume njia ula pisi bambe seba ngo fikiri kana mida we kulosha rutona wen ebo wanozi wane diaspora kutusa ntu masha kweli e majindu yalo mangane majindu yalo komori kabatu subita makana bomze stop ba kweli rore mapesa zio bakuli wagwa ikawera mapesa do vili lilo faransa ba nuliswale de lilo la ranti li tuko par problème ilo likopo milioni na milioni gejuze kuloshari li tsona hazi la fungu la nenda la lolo wakati hiyo namna hiyo sha maliza mjinga au maliza mstaarabu tideza ile jimbo ya bokara ari maliza manga hizo kazi lelo maliza mstaarabu ngezilwa ni mjinga ya rudadu wala pisa gojodo la pisa makuloshari yao mais c'est pas moi kama na ucha mndubanu ulo faransa banu aulo komori joja yale amini jami banu yauka wallahi farika japaro to mapesa wallahi ka japaro ya mapesa komori ko yabe ngeke yabe hona mndogozele kuloshari leaders ka jabe ngena mdinike mapesa tu bala kante nikani mdishishi aina mdugena carte bancaire aina mdugena carte bancaire ngene zero za heban mana marigi mapesa tu matu yabe hainde ashi yauri yabe wallahi wadu wafanya ngema na yabe hamtu yabe na haramu wa wafanya zero za wabako watufanya hainde Obanu miyadi la nyina umanyisa. Kawana uja mdubanu. Mbele uja ufanya pesa directeur ovira iwe mavara. Shangami très à l'aise. Wallahi je suis très à l'aise et je suis content d'avoir défendu Dr Ahmed. C'est un professeur, c'est un docteur qui a fait ses études, qui a enseigné à Poitiers, mais il a choisi d'aller sauver son pays. Aller rétablir l'éducation et l'enseignement dans notre pays. Vu que c'est catastrophique. Allez-y voir ce qui se passe aujourd'hui là. Un bac avec pourcentage de 17% de réussite. Ça c'est catastrophique. Et ça personne n'en parle. Des criminels, des voyous, des enfoirés. Ils vont s'en prendre à un jeune qui est allé là-bas se promener. Ils ont l'arrêté pour dire qu'il avait des drogues. Ils laissent tout. L'affaire de micro, de Mouamba, de ces enfoirés là pour aller s'en prendre à ce jeune innocent. Mais on n'ira pas loin. Parce que nous sommes entourés des hypocrites. Et moi, je suis fatigué d'être avec des hypocrites. Je vous jure au nom de Dieu que 99% sont d'accord de ce que je dis. Mais s'ils ont peur de dire la vérité. Atakhshannas. Wallahu ahakku an takhsha. Vous craignez les êtres humains, or c'est Allah qui mérite de les craindre. C'est honteux. C'est honteux. Et là, vous allez dire, arrête. Au lieu de dire, le menteur, l'hypocrite, vous allez dire, non, 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 non. Vous voyez le secrétaire général. Wahe parti Rija. Oya kanza ile heji. Oya mbia soma ya jokat. Wenu goni mwandu ekeri yundu na ushinzi bana na tuambia na mchombe de rétablisse owedi no ashenzi walo o mahakama hudari wa to yaraka. Il n'a pas pu y aller parce qu'il joue pas. Il est sincère. Mais vous imaginez quand je le dis Tahama pesar tangajeri ni kemdu yabe rini ke secrétaire trésorier yabe akomor garjo si c'est le bonam chuli bangar ko finaliser si ale bandu mra na ke yo mdo rambia toko baza bari matusi mra tika do rika ordre si de roban mi am ko peso mi wani ransi mi ngam ko finaliser si ale ban mra tika yo à la fin, il m'a pesa m'empêcher comme tout le monde. Non, 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 mais c'est pas comme ça. Vous attendez comment le gars nous parle maintenant, après avoir ramassé tout notre oiseau? Personne n'ose dire la vérité. Ni ceux qui ont pris l'argent, qui ont ramassé, personne n'ose dire. Bon, c'est d'abord, je m'appelle ça, je vais faire quoi? Je donne ma pesa en dehors en biaja. Tinde ya erewa katwa mkan, oshile banti lima pesa. Tinde mrumshe, eka afanya mafungwa ya doere wese mali. Tisabiki badisi mwambia nukan owandu tiwazinga na bantu kabatu jo subiti ajabana jabero womdi abira hiti mado jabana ya jado bamaja sha wallahi kwa jo mdo na jabikana kaba japoro to la mali au kana japoro zibeha au ka aurizinga yabo lwa lezina mdo ya kawire wa usiku kawire wa wisterno kume na riana na monogram abakatwero hin gabo kama tu yati nroshe ya na kati ya jamba baba eno bia tukane mdu msha ya dova mabubu ya na mboma kapwani na mabubu ya majindini ya ola na mavushe yakeka bunye mndu mshahia vayandu endo buje kada dova kandu na ziko ina siri za party na zana bwa du yakeka va costume ya jibana ndo komodo tengwe eka mtu toka mjo hangu mjamli si jo muhanyi
Et comme tu as kati piati bela ticha, comme tu as kati to le gari langu, comme tu as kati la tawa kati de place, comme tu as kati to mapesa kenga mtsaka. Ezi hafla zangu iso zafanyishia unu. Ndaro une. Nide na avance mapesa. Amchikatanishe kuloshari na fahavalu. Likentili do nteza sheri. Ba imajiru ya lohunu katwamba da sabo mzee. Ojojo tozo andu pia chatiloda. Parce que Tamba Atila pise Dr Ahmed. Je suis fier d'avoir défendu Dr Ahmed. Et s'il s'agit de le faire de n'importe qui, je me défendre que tu dois être innocent, si je sais qu'il a raison. Et ça, c'est la différence entre moi et vous. Maintenant, vous savez la vérité. Mais c'est pourquoi il est gonflé, cet enfoiré. Il demande à Zimba. Je vous le redis encore une fois. Et mrenda roule mpondra. Ya ibali ya jayamba inu ya nyumeni ke tujua zenzi ya nani hezo sakafuni. Anumeze nyumba za hale za kafuna nyumba za nkata. Ai heza rumaba sakafu ya atwa beto ya mazambe ila ze nyumba za hale. Ibaki balo mwenje walu. Iwono mwenje hata ola mnyamba nto onera usisuva la nidi ngosi. Ila mpondra iharaya. Ihara utsabonti. Gata baleta. Ifuse nyumba idangu wa ifu. Bae mwenye mpondra wachilaha kwe. Tishirwani ya tifude. Ibuti yao mpundra. Ibu yangu na uweza banu watu lazimu. Amba uweza. Tele za mre diaspora. No walo komori na opposition. Ari ke kuloshari la tupare da shioni, la tupare da likoni, la tuparo pashia. Ari ele utokana ya watole ezi. Ya ramverse. Aida sikondro bagonzo wasi mfumne. Yo uveze mfumdaro asihi. Aidare gezero kwa zibeha. Owadhuri ambapo mimi de natende bwana inu. Obola asire da bakatra mimi tihale yabo. Mimi chau ngamwambioni ya ukana. Kabana uja mrubani ya jambi tichau. Emarizikiti Mungu liliayo haukarile maulisa makuloshari. Mtujwa zabaru watutu washiona watutu walikoli ya dazaho. Imida Mungu nyumba hiyo kuna uka tranquille yao. Ndo libo mwenche no match neti. Ndaoni azara do ulivya ba wode ya uhuledo wode ya janao. Watatangu wanashohangu wanama wanzani wahe appel de Paris. Roa umero wa sheritanganya sonti pia ukangara wana nao le 10. Jadi Simbabi ride wazima rijue ezajiri hindi. Ngari mparaoni sarseli. Rije rihadisi. Rivenu lane za kweli. Rambi lane za jirindi. Shaizo zindwaji baba ni appel de Paris lo banu ni vumu wao shezeno goza ukari undre tihale banu bi idhnillahi alkarim shede shachogeza lone zemvuta ba tsaidu bi idhnillahi ajwanza njeni vae kemnyeze ngwari tukuza ngarijudu wataharara ngauri mpara oni haina mndu baika yao gusikitiho nezilio mutiju mitila wa uzamba emwana mashenda hokuhani ya washili akada ina Jibrilu akauhunda mapesa na ndogozi nji shabu ya ona ndogoza tulazimu hatawa balata bangu udobori ali ngento unda mdari ali bala tojo diba mdu tojo fanya cha shanti na mtu hoenda ekinga mina dut da'ama yuribka ila ma la yurib kanaida yangari wanafikicha babu ngebano abasa ununa fiki wa Ali Abdul Mkubwa na Abdul Karim na Ubeidi shana mwabiukana emruwe habangi haruma party nguwano mbwana gujoerengeshe ni hanyorumia baada inusheni public emruwe habangi haruma mbwana atende ya mbwana ya wasikine mabibi ya tende lwani ye kariwano nezi ila bwana haramu ila ezi ya kifujari esho fwaizi ila fatiwe ntorongo mbabi wambeze ngozi jirio sarkoze ntorongo mbabi wonurongo ezi ulio ujo uyelezwa komori pia waeleo na valata bainde ya hanguda mina nyiri wanao na hula chide salam tukumu masikini mkomori masikini ariwona utakawani kambara ebaru kwa kaulindwa ikati nemba mikiro iyo alafu urege wala wano na utamena mjamrogo webano na sikana uparujo ulanera rongo wehula ebanu muyelewa kamjaelewa bobo muyelewa kamjaelewa masikini mkomori bahi ekomori jo hangu bokuloshari waja wali waono
warengwa ndo de opposition kamili enda uzise iburu wa sheha ngo mbokana zinu na rabo opposition na rabo ha ngo opposition na rabo ha opposition wanda oboda bala mati shaiburu wa sheha ba inezi mpale ba tumwambia ukana abantu ngo opposition ngo bona rabo ba nabo aba opposition da usuma bidi bwana na baruani na wao ha abantu ngo amauti dawo ikabidi iburu wa sheha mwambie bana Chisatituetiri koya husu journalisti le longa mim drosha ba mim compose. Le otiva gauni le longa mim tatse mwenzairo mbilelo. Le longa mi grano table lelo. Le longa mi comrade lelo. Le longa mi furan komelele. Le majin ro abule ro badai. Abugu joregeza hanyu zibe hula yaregeza wala zibe hun. Afala taqiluna. Ebali kamtina akili. Ebali kamtina akili. Le journalisti le watende ya bwana shangu paro yala wanona wao ajo dorongo hao na wewe kuna watu waenda dorongo we hula we bate kama nikatitola la mtuje yeye namna ni wanao we bate wake wanekana la mtuje asikire wala wa kwa lindao abunge alhamdulillah Mwenyezi Mungu zila ya hamba liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib Mwenyezi Mungu alibenudi wanafiki no wedine mabwete no want anything Mrasi wana jani ubile kwa mtaje Sharifa Lopez we yatongeza dawe mtaje Sharifa mtu mduhazi izangu ngamabo mhadisa dieti dani kiwa baka unjili wa mapesa ali mbaja beshewe mapesa au yasomezi ruba kakaja profession mba ndio hiyo akaya ya usomba bwana na watu tamria jambe wallahi nitafa ba mitore je banje ni tsaisama haipa san liben libe maudu ekari hunde bwana banu Abdallah kwa kana wambia wanduka izondo wabo ya hunda dobi no ikatujua izo ndizo nakanza nje ni mjulizeni banu bangali cyo kunda ti hale banu nzaze sati ahamba bokulo shari la Abdallah kwa upu amrende atowe resultat ya voti boko hate kampani kujafanya ndongo no kwa ujua izo azali akaurenda ngabajiriyo ushenzi mwinji abo mahakama juzi wende wazingara mna moto mkwambani wanisomu kazandra oya Abdallah banki echo bala banki dani kendwa mtonda ndu mahala kwenye ndo unukamsina para kina na shileo udambari mwana mkwambani bo mtukanza mwende mwambati ngamrotio mikiro yabo na wao bobo washenzi watrawa mjamdo amba ukana haifate hatrawa bala mkwanza wa mzaa wa domodani maduja mapesa nyimlimpa ya sai bwana haramu na mwede maunele kulo sharilo o wanruwa hezi ya wala pizano wanruwa kana uunda mdia mdungi ya weketi kulo shari ya madai kana uunda mdia mdungi keti mnafiki kami banu enyi do bisha fumbu ya pele de pari yeka ifumbua pasko sikardo mas dan washila hangwe wakati ndo na some mahakume misiri ni udrebaki akademi na izo pia nchene nga manzo ni rongo mtuni kabebe mze mshinda ya elezeza husus tarabu o ibembeni mtuni kamru mtate jamtate sati mwana mshwa dokteri ujua uhamba wananya wasoma yanika ustaarabu shadele kulo shari jenda nantia ya jodo ambata hamba enda abo bwizila matiba urengezi hunika azali nabo hamba ngo wanu na azali ushenzi no na haramu wafanyishi hapi ya kuja denonse engeti sedi hasani mngura ulibendo bo sedi hasano bana mbali daona medasa no bana bana nguna ulibendo bo amedabtu hombeni o papa bengeti ndani ele kulo shari nijo kalamba emabujiro pia kabati mndo kati azali yede honda direct nguna mlibeniro ajo mdunga ni yabo karimu abilisi ba wa udomba izandu watuka uronesa shalla kulo shari la mageni wano bwana ila kulo shari la badeli to finalize lende leader za tese votisi sabo masi o komori pia wajoka ya hunda Dr Salimu Isa Abdallah le chirurgien mananya et dentiste mananya et chimiste yo famille watu ko tuka jamba hedibo kulo shari la madi wafikirwa demba izanga balungo ujazi terrorize Nembega mtata nijibwe mtata uwatamala atotoka unyimati Daone mbada ya mati ya hokeyede ya uzimbisa Unyimati daone mbada ya mati ya hokeyede ya uzimbisa Ekenga mlolo Waudu wanashwa hangu no watata hangu no wababa hangu Emazimeji wangu Shantina ulezo wane diaspora diaspora na watu hunangu wafai wakena pabiza magari za hawa Majindu ya upia ngwa jwa ukezo na ba uzinde za kweli wallah tallah Wajua ukaribe mapesa hulibwa bwitila mati kabati jindu yabo na subiti namba kan ebali zinamba fuzi bere hauzi nyongo eli la kocho lirende hala vera au lirende hala zinza no zile razel shayada za pia ka sabar je m'en fous wocho mocha amjwambia ta utinofanya kampani weda bala mati bo kulo shari ngamtukana na time mtate Sharifa Jado ni daili ya mimi mido chukana na time mtate Sharifa Jado daili do budo na akili
ngamina wana mshwa hangu msamba kuni mguna mhifadhi mwana mshwa hangu msamba kuni habaindi amba wanarubanua wanaume siro wahimili amba ezati fundi fahari ezati fundi fahari kaka bandu adugo udafilwa no sikidiwa no dailiwa ati fundi fahari wala katina bezo ya mdu wanu jamdaili wakomori kamili raya soma raya tusoma ngwari yawe ne purunku msiru linu kabibana ngare ndao kama nzo mjo para bebe mze mshida ni para ina mru aminifu ni mwamini yo wako mjo kakajala mali amjo kange na akili amjo kange na staarabu haina mdu nato ta mfana naye de yapkensi dae naye haina mdu nato dafie mfana naye sha tili amini nge kabaja mdu wasajala amin unumso hafu inti de e biblo azala duwe dae lava na yoba inge mlaba hanrabo de zahe mitami hudi ambati hibiwe zembeza hangu wanruwa li zembuzi za hangu ne zembeza hangu no wanruwa o timparani banu mjeri some hitima enamna na mwana ni makausoma ya bomisi jusoma shantu amine kwa mkausoma shaizo ni mwambia hao ni enyema ne buzi ya hangu yo ya kweli o waila Mwenyezi Mungu jokati hibiwe mbuzi ya hangu basi o maregeze maliza hatu mara masela mase mwambeshe ya namwambie ebala ila ufinalise ebala ila ukaupeze miwani ebala ila kati hale yabo ebala ila ukana na mtulile batiri sari jipanga eze selulizi sangizo pre mi tuntenego shababi mkombozi kama mparoni kabatu kamzima pani ya mwambie zeno kwezo kana wangu chiko finalize ebala zemi wani uzipua hata wewe kabati halafu wala warengeze maliza tuwahwere kwa tuhambia ukana bomze da sababu urino sama jibano shawa ngwanzo hudafi ngwanzo hudafi yabo wanafiki au ti wanafiki na mjema be ukana wallahi karja parole ngaba hindu fahar ha wallahi karja hamba hindu ko boribo fahar swanga mjoni kema pesa swanga mjoma bia fanya hizo ramba ufanya uda zebo kulo sharibo shamimi kabati ujoleze mali zangu neze mvuza hagu ya jado ni pesa kujomzia nini mimi akhsha Allah qabla kulli shay ekanye nyinga mri yao mtijomba jao mimi ngamro Mwenyezi Mungu kamjusikitie kemro ajarenge mzee wa hangu bebe mzee mshinda awarenge madam sati ofumbuni wana mshwa doktori ujopi ha ujojato wema pesa ya hahi yabwe wenge hiyo tani kama pesa wenge na minja paro mwona na twabia minja paro mwona chao eka emadoma na wa politiki walo mtiji wangu ukume baheshenda wa johangu abongo ajuwao lida hula hangu kwa ajuwao akaupiha ngwa ajuwao ni fulio ni pasi zono wao ngamina mali ya bidindo wanika mika wanika no ilide bwana no kwado ya uzisa ewa haho yo yerewa yenda renge na minga msijoka bwana wanambiazo shapani midoe habani mimlozi na mlozi uwe katore shambo pia wanapilimu nemba shambo pia uwe dora babititi shele ya jarenge babati tena ya kaza sheleke ende yungulwa ni panganyile jo urudi usimbi heshelo ukazemba shambo uruvuriza tena banu kamjo mdosani banu pia kamjo jahajenu banu nyoti pia bantimeteli malalezi banu pia au kamdama seze mali tatu mbesha kulo shari kwa tafanya rongo tendo aeroporo ya Sarele Rwanika mtaze sharifa ha explose juzo la Mwenyezi Mungu ya mbeha chanda jela na dutawando chani daili mtawambia chanda daili arumaro kwetu uko kededi ninga mjo fasirezi yo banu sayino hate politique et si ça ça ino anti faciliter les banu timone sa neze matière zilo banu zo tipi enamna ya husu politique ya bidi ende arumo silamu zo zo tipi enamna ya urenga posto ezo zo tipi kizo banu et diplomatie nezo zo tipi les antiquels na magaliban تسجيل الزباتير تسهيل الأعمال تطبيق الأحكام الشرعية تحقيق الاستقرار العام يودي بالاستابيليتي تدعيم النظام الإسلامي لو كان نبوسي موافنس تحقيق العزة الإسلامية إنمنا يوكم كي ما ريسبكتي مكينا بيسانس إنمنا يلو الدين قبل دين العقل نياكيدي النفس سيرو الولد نيزوزون تبيع والمال إنمنا يا جينيسي نيزوزون تبيع زابيدي وان روازيتون نظام الشورى واندساج مجلس الشورى الحرية والاعتقاد لا ليبرتي لي كرويانس المساواة العدالة
la justice, al-musawat, l'égalité. Ça c'est nous. Musawat wal adl, na hizo tipi. Al-sulta al-hakimiyya au warumao, wujud al-watani, la patrie, wujud al-raaya, de namna lazima watu ndazongo, shu'un al-hukm, izaz lazima na hizo tipi ya shu'un al-ta'lim. Zinde zemedini za usuan wanduan filia hizo. التعليم حكم التعليم قابوبان الاقتصاد الى ايكونومي القضاء الى محكمه الصحه les ahuswe santé شؤون العامه اذا hizo pia hizo abagezeleziwa banu le kashi arabu le kashi ngereza hizo pia riziso moranti na zinu sio universite na somea kulliyat ad-da'wah al-islamiyya bi jami'at al-azhar hizo tikao zisoma hizo jabu kabona timizo academy tsainu ndizo na somo academy ndi academy na somea banuka bando ngo tabia Sheikh Muhammad Ababofa ntina ni wallahi bainge ba certificat ya santé ke kama yonto jodones e kenga ona onesa kenga unizo onesa ni mwenesa nkara banu tsirongo wakida babana inni qad ja'ani min al-ilm tiro mbayini mwoko kabonji watoni yode shatunga zon resistor shanto joda za joda za rida za pia kanga bomkomoro wa urongo wa Abdallah kwa kwa wari wa mrunda shele Abdallah kwa tujaja la pizamro shele Abdallah kwa tujaja amba mi ufiro ajele Abdallah kwa tuamba mi mwiti shele Abdallah kwa tuamba mi tujamu shele Abdallah kwa kana ula hindu ujo kanaria lingu jonga le mndu mshahene mwana katubeshe wa hindu asurumene ndamba rifara la pizi wangu kosa mimi shona kahulanga mlo yona kawindanga mlo izo na kauvayanga mvayo yeye de akauparo endarenge cha ule cha ebanu numa akamtsuja na nyima banga mazorwane bana abantu kamjaja undaoni machamani wana manu kamjabala mbairo ashadoni kwa na velo kabana uja mndia wetena tawa watu wawelewa wandu wa utawa kama tienda yolelo ojolero ha edarenge shone do po na tuda ule ne mnape mbamikiro edarenge shone de upo ule ufaze zambane mloze muikoni balongo jolero ha edaone azali na bari wa husa wa hulela njele chwa bata simda sino nziyo mya basamjonjo ha mya mjonjo njia uje bana amazo tengele kana wenye ngo kana wenye ujolezi wa diaspora banu rodesho dabo kutero hindu namjaritsange abo namjaritsange rimnike baba katsula hindu bodaji bamfanyana baza bari mtodo mbesha aba hindu baza bari mtombesha namdombesha nababiza ngote na ivai ateda do renga poza ukaki abantu ngabopoya ukaki ngabo bavari mndu akunda seke ngwazo alise mwana uke ngwazo yapi sinze ntererisi wane kulo shari fahabalu namedesa nyinyi namchota wabari namchota wabari banu kamba ndo bokravati gabo bavari yoda ila ikoba elefu bapie ke gopio ewe ndo bia ndare kese pofariza ze pofariza era tepe ya mbeshe yake bala kwa tia sape ile ava jafari bana bahenda ndo mnatele ntujola ndo bia mbeshe ya jangu anza kaze ke bala kufanya mipango abangu anza hime bana bahinu ena mdikondo dorongo wabasa wadoni para banu jafari banu ya hobo heshe bandama banu kwa tia shekese da zawade zabo kulo shar o mdu tojwa droite tojwa gauche sha wei docteur Seda Basi wei Mamadou wei Mwenye Baraka wei Yusuf Mbadi bwana wei Metela Mahamudu do weda warenga puzio la madi wali usala eza wandu madi pia na kojo ile mwatsongeza zino wei mze militaire abel china ho wandu walo Marseille warongo wa wakazi arabela gongurongo ke warongo wa china hanywe ewe nguwa mbiyari rogo hit ustaarabu dawo العقل العلم الفصاحة البلاغة الثقافة ايش هذا يا رجال حرام عليكم زبادي ومسير yenye bizimbi basi elera inu ngamtuo le shati la journalist elera inu ngami mvayo bubu yini kemzate bwenza irumbi lelo ngamvayo chipo lelo elera inu mimi ngamtendesha babi mkombozi ngari wanaona wana haramu wala mtsobo fati ujoro bobe wodo ujorongo wa umrongozi mimi bantu na subuti ni mbe uso sheka unikeri yali mndo ni para Sarkozy nso mwana Sarkozy ingo unejensi na mnaendao ingo no je Sarkozy banuka rwanona nyisho mbuto chawa ashila hanywe bo watiyelewa wandu wa mlinda wa ya mwereni yezi waongo hamade koko ya rumamreda hudo mkate yamba shauti virera hale gari le jabira alafu ola mwana ida kanti wo pare ju wo parata mata koko washide tike mwanare mwani gari
eza dirige e mwana timpwela renge mbwa mkatre ya shidi ya pare wala ibulanje ena ure mwana kanti ngutu para chama e urende watu balo mkatre le gari kel jabir e mabote ya komori wani nao ya pwese miwani ya finalize miwani ya finalize salam tukum jamia salam tukum jamia abonge Mwenyezi Mungu ujonikeza khairi Mwenyezi Mungu ujo anyone tizenti hatu jezashu Allahumma amin namtulilie uyalo allo 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 ngami en direct ban abonge yabo namnisaidie mwabedi mwa Mwenyezi Mungu alipendwa wanizaya wantashioni nende na some Mwenyezi Mungu na hifadhi wana wahundeze baki asome zijo wafai nzaze sharifa wala Mwenyezi Mungu ambe haya jambe kabati utubewa sha enujo kahaba na jambe kamzaze sharifa kajada ya komori nda yahundeze ndabo za hao wandu wala ngemdu na jambe ukana mzaze sharifa au nyimlo hunu kamjaparo na tiriko zafanywa zihuziwa ngemdu na jambe ukana kajaona pensina zindu zafanywa na mjemwabe ubeidi ngutokada balagwa ina rabo hamkaza rabo hata upirizo hammenye hata goshiri ezenwe izopia abunge abo tijaba njeni shukurio wanizaya Mungu na sheo ya wabarikishe ni meni na mmomboni ba Mwenyezi Mungu na livendo andosha hangu ya wahifadhi ya wawe bahati njema ya livendo wa wazaya wapi hao watu uhima wadomba na manike fahari ba avunzia zemba fufari gurnya ukojola damu na la zinzanu na manike fahari ja nguna wahifadhi ya walivendo ya wabarikishe ya livendo wa wazaya wanipishi hao wanipasi zao wanifuli yao wanitunda hao nsijwa kama tunifaende dina chibu mtsedetiva bavari au tsende tirenge shati la zinzanu na tirikola ndina utsende tirenge po ya unyia tijati kazata bamfanyo kofia batika mdogo chao au ni linde ndo bana mnerejo ba mtuko mfinalizeni na mnerejo ba mtuko fanya chao nguna walivendo ya wabarikishe amumbeshero ni marahaba usoni mwa wakomori watukufu wanu tipi okay emana namba uzinu doko wenji ngwazijuao shakwa tsubitu zamba haina mnunge na reglement de compte ya jorante ukamkada nyie mwanyanyani mambo yangu vaziwa na imjua kakatu vaziwa badeka nyima da mdungo ulibwa mke kama bisa kweli haina mtu kujowana jamba hizo ya nzao emana mwajweza hakimtu zamba hindi renge mapesa aturi mnikeni mbeshe wandu wende wali waruda dorinyi akamturenge mazima wapa shamdazi baringa mwari yao na mwabike kamtu wapeshe ya mrejeze mapesa hatu eke mwabeshe mwabie zembe sili hizo ziseze adabu za hao sisi nakauchaji mwabie ni bana ntulida appel de Paris ikondo tukotoa azati mimi ngami na grupu za hangu personnel na privé wandu mabavuni ya kukarirosha ya azali ile diplomasi rezebaru waramvura mali zopia haina namna za regenti ya hatu rikombo wengarjo wikombo usikwa lelo tiparisa uka wandu walo hunu ulaya shobotiram ya uka aribala ele kuloshari lila likanza kikilimnikezi wandu wanupia ngwa jwaweza haki wotole jaw udunga mndu mzima umde shauka subuti watitwa mbaticha kwa wakati wa udaza uja mndu karongowa kwa wakati wa urongo wa uja mndu kadaza unu wakati wa urongo ezi hazi zinupia mingi do bizifanyo nous hiver les clochards en anglais en français et les clochards il fa valu in 2022 ezi hazi zinupia the criminal the killer Azali Assoumani destroyed our country هذا القاتل المجرم عثمان غزال الذي يدمر جزر القمر le tueur le criminel zindesko tambisha Azali chatinge enjika upose miwani bahinga boma twiya komori bobo tu Azala to fanda hubi botiram Azala to la wanda hu wandu warenga bwana wa starabu wanda wanika kuloshar
zinu pia ka inuti hariyo lise c'est de ma métier qui inukula ngure ma journaliste wa waje wakenswa dosamba shawi mnaboto para kumana hizo yo de lise c'est de ma métier una haramu kulo shari ushenzi hamandu kabati mdu josibuti ya zero sande chichao abengenyi wandu maisha ya mzate sharifa ya mbazile keka mtswenda mwa jibu na mwedesani unamlipe ni robo rosha hangu unamlipe ni robo tata hangu mani tia shoni nede na somi nijue za kweli nezenda nijue ya kana sababu mjola pezio tizi jua rana nyi ha onanga mushora ntiali ola hatendali ya shafu bin sharaf tidaili ola hatendali ya jim tidaili ola de ya salim ade ya faruk ade aina mdudo bano ade ya kiki ade engodo kiki e ya paro ya kaula bata hombo hazadi shangodo arenge fatihu au rumwenzi tuambe kana chao kama no kamdo hezi yo chorongo wabanu Sarkozy ola muhatu efati wala muhatu ndio mnafiki shanyima jeru wanafiki lema na mtoto ambeza kweli hari kike yako hazali ya roha kana ujabanu ntumamini ya jerongo we nabo indera dio hangu indera joka ufai jau haina usiku era dio inu yabidiri fai yoto ibaya awachawa amwendo mhura ngaboda aruma muda ngamwendo aruma amnalo leransi ha emana sojoda dola hindi wafungwa wairo mapesa washwe nyuba anda do faransa ngwa so iho emashuri ya pulo bakatya unda jaucha ngejizele kulo shari latsamailo kutiyero wa hindu hasurumene wachafuka hachafuka bakajairwa hindu namwedesa njibanga myale zibanu njada nongo jusamu boko jusamu ngamano nemjufumo yanyiye komori ila ituko blazi mwengeba nungariwa nao ha mbwana yako liba nubo bebe mzamshinda emna haramu oi ortese irangwa mateka karita uparjorongo asiondo opposition emna haramu ngolo yarenge Fatihu ulo ya wandu hifa emna haramu ngodo ya renge Sarkozy ulo wandu hifa ya jado ngwa rumosheni inu ya baidi hatu ala fedo mbaba leo ngami journalist leo ngami comrade leo ngami IPDC leo ngami shababi mkombozi leo ngami mtatie mwenza irumbi yanu majindi yanu majindi ikakwali walo wa mlida banu ngabo wandu wenza shonga wakauni dari bana atomi kwa ministeri inde mani ya matsuhunda no unafiki no ulada no uhara no ubwete emana azali ya baki no unafiki no uhara ukana ashawiti no chuka no bwana na tusibeshe mndu aje mapesa haina mndu ndo anzawa bwana namtahadhari alwali namtahadhari ashmeti namtahadhari cha na badala amba namjua mche nyimagi kama zomo ile shwa yeza rumo plato namjua msi rambagari sia mfumne ajue mfumda rwasi rambagari tukanza risi minsira mtonza geri civili mndu na chemani hadase na mwitsanyi bwana fika mati mwezanyu bwana fika mati midizanyu Mwenyezi Mungu alibenulia ama Allahu almunafiqina walmunafiqati walkadhibina izo pia Mwenyezi Mungu alibenulia rumwe bwana inwana rowe zero anafiki le mabweze rohara emana mlo bala bahin mwabukana nganga mnifasa ukanyina iziza ukamnifasa kwa hiyo kiri zungo wantu wapone nikoma chana masanu nubize wantu hula ni hose wantu hafa nikwese malizo Olange mwade hula wala tende tumbiza wantu hasiri wala tiwafanyisa suluhu wala tende tiwazungua wala ngaba yafanenda na mwosa ni unte benga 1000 euro siku mapesa untuni kamdumsha hangu shaka miyabadi wana bei ndende mnaharumu wala ndende munda hitwa fanya ndende fanya chao tele gari ndende tsai wantu kata na rivai bangara zuri pisha wantu kata bachi hunu dahuni amina mafoto banu mtoto subiti na Moses na mwanisaniyo ya wachani wasungu wachola unyangu asiba budi mbana inu abe sabari masingari mshenzi woi ebanu wengu mniko ni ndonko hitu ambadi sikare ndo za tukamumpulilia hiyo de diplomasi ngebidio ya retelwa ngebidio ya zingopia ngebidio sifanyishi ya ulawa ya fekeri undona na nezema hii shwandu walizema lisangu Mwenyezi Mungu ndiye ambaye yokana haina mtu ya dhulumiwa edwa ikereje he Mwenyezi Mungu mwenye ufanye shio kwamba sayajalullahi ba'da usrin yusra hez baraka zahe makaulu ya hubo Mwenyezi Mungu wandu walazima lizahatu warudi warikaushia waritezao haina mtu arengeze mali zatu zahe bwana yeye he haki ya heshio ne mirongo siwa yamba banu ni amini nguna jalie wandu wanu watifera haweja tamani wafe hatabu na maradhi na mroheze baraka za Mwenyezi Mungu wandu watirumiza wakangena mjeri somedwa kabati shenda wede mndu tungoni para mnaijana mkuhani ya washidi mtoro somedwa bakufundi fari bantushindo jana mweze manifu shanga midawe Mwenyezi Mungu na mlibendo daino wa msa pia kabati usubuti la utoni kwa mapesa ngende zayo la chao
sha madina joni kamdumsha hangu wa umwana hangu wa mtata hangu na rengena binga modona waniliensi banga wandu ulwa wahafa na wafungwa na jau ndio arenge yaleleza ya riladu lapiza wa hewa hala wambe bana kamjabe haindika na kufanya bila kato ezemaliza hatu wandu kume mndu mzima ngodo warengo urumya ujodo makuna kufanya bila emaliza wandu majana marar na mpare wandu wararo wandu mengomira ruwaje wanongone shaka mna ujo usorenga wanyiche basi mtoto kama ndo mihono poshoni baba mimi ngamina mali na roho poshoni wa miche izo ntina mwambiana izo na lao nifanye ketile ti wafu ke wavu kwa kati ulio mimi shezangu da mina we kuna ujo uzirumia udamba kuna unifanya bila pakaza ali hafu bale mana mtu mdedo wandu male bahindi yenga ritofunga wandu ija etirana mitsani kabati usibitacha wana chamba ukatitoa mapesa unja to tina usubutini atonjo za tipulesha ito abazi ngo za siri imonese ni ukana banu keti yanga mrongo banunga mrongo izo ni ndao onge wanzi ya dasena dase ujwe kweli na kweli shengenyi wana damu mtoto mambi anu adeza jiriti jo zati sharifa si komori sonti pia rimono enda rengo na ndio abala mapesa ngena babu mdu no komori ya jade amini kwa mtata sharifa ka jade ya wao ngebaru ni jade ya usuma midbana hawa abdala au sida na wachewa amini izo mtata sharifa kamba na bwana ngawandu mdo barsena bajwe mle amini ukaka bajafanya tiri kwa bajafanya pesa kwa bajafanya ndo kata na mjemle amini mle amini kwa wallahi mtazawani kaza amsome hitim wako hiyo de hazia komori kabati ujohuja faru fanya na iba mtata sharifa mbaye dabu yambeza kweli ngujo wewe cha sisi onti pia wani mimi ujo wewe chijaba tutasama na mkari mtata sharifa enganyu anadamu mtoda fi mtata sharifa zongo yamba sita enganyu anadamu mtoroko sabdalako zongo yamba sita enganyu anadamu mtoroko sa sufuma midban yasubitia ndo ambokana mil euro ngabo wanu atashe ya de watoa 1000 euro wadidu wadamba uka aman jumantale komma ekitebala wacha wafanya. Vous imaginez? Vous imaginez mais quand on a malheur? Comme imaginez miro kusamani. Abonge yabo hamara ya saya wazaza hangu watukufu. Madame Badianti, Madame Radia, Madame Urimantao, Madame Sati, Madame wazaza hangu wa untipia. Maria msipa untipia ngwa mparaoni. Na duwa mata ngwa mparaoni hawinchi. Mzee wangu onora set honori mzee bebe mzee mshinda bawe mzee muhtaram. Mwenyezi Mungu nalibendro wa huzaya no mji wa imembeni. Jala fefu no watukufu wa madani. Banyi mengoni mema watania. Ele bavula himbu de litsorengo ne makulo shari nana ile. Angalie mvua aruma éducation 17% wa ndo 80 70%. Enti hatu wandu kumena mfukara aruma jana wabidi wa ndo kumena mfukara. Yo catastrophe. Ikolisi wono na Ethiopia ne mnamo tovantara mumbude we ajangu Ethiopia sana iti. Hii serikali jafikira ndani na mahala wapa mhogo na shiazi ngwasumundi hangu alawa ina majili singa utina ngwazina wa ina jaliko eba nono jofikira isada hivi wafanya hasa ngugula liko hapa ntina nafasi tina kushinda ngamida bujili ya mtuka ukaja sio na kazani mabieni abonge encore une fois je tiens à remercier mes épouses mes parents qui m'ont envoyé pour aller apprendre et craindre et oser dire la vérité. Mtumonani Mwenyezi Mungu jomlipa nindu. En tout cas, je suis fier yaho watukufu ambao ngasiba zima nawe. Na mjomba wangu Izee na Baharia waambia marehemu Ade ya ukana o watojua basi nyi mdendao na mfanyeze njema. Baya kura njema ekarabihambi. Marehemu Ade hamba eka nyanzo mdende wahende mwendo kajajua wewarenda sitahamili bangabo enti huyo tanabahi engenda we hujofanyaje engenda miti johenda yabo yali enge utoeze mali zao ufungwa utwagazi ulapizo unika mdende afanye bwana haka wangu ulapizo ujo mwabaje ijamba dasa zireti ngartombiho mmenye bwana njamenya bwana ngamwana bwana bahate namneze ngoziliyo ngamiprenga mina furaha walokomori ngwajua wane bwana ngwajua uwezi ngwajua makloshar mdusha ngwana bauka mais vous êtes des cassos. Honnêtement, vous avez pensé que ce clochard
allez-vous délibérer votre pays? Ça va pas, vous êtes vraiment des cons. Allah, j'ai eu honte de croire un clochard comme lui. Allah, il en dit, oui, Chaban ni makasosi. Anakwenda mkafikira kaneti. Hizi mbona wahifadhi wa mnipeniru. Zoza aje kama dezirwa ni kulushari na mtulilie. Bemiadi hatu losoni mwa Mwenyezi Mungu. Emiadi hatu losoni mwa Mwenyezi Mungu. Na mtulilie. Na mtulilie bangari jo wanantu. Dezedu waba embwanange ndondro almuraditi sati wono. Ekawa hundro yezi na watahe wanafiki hamandao na machui hamandao wende. Bamino hunde yezi ngamjota wandu wa subwiti, ngamjota wandu wa Mwenyezi Mungu, ngamjota wandu wa kweli, tina utaha wedi, tina utaha wanafiki, tina utaha mabweze, ngamjota hama wandu mawatwania nedira ringezenti hapo. Nekaka rendao rato ya azali na singa si wedi nga si wanafiki mguna vya azali na baki. Wakati yu azali na baki. Azali na baki. يعني يرجو بالي سمبوليو نسأل الله العظيم أن ينتقم لكل من ظلمنا ونهب حقوقنا وسرق أموالنا هم يزمغوي ورجولين رزوان رواليزي ماليزا حاتو نوانdu wari ulidia نوانdu wari fungia نوانdu wari dharaulia نوانdu waikayao wambangwa wanwe bwana yinu no kwa tidasi shangwa uhula Mwenyezi Mungu rijulien razi ezemaliza hatu za bwana inu za rengwani wandu basi wazira wari wone malaba warudi wari kaushie mguna jandi o mahalani hunu hunje mro o mahalani hunu banje bwadembi Allahumma amin basi siri to ezemaliza hatu rijantize fami asibabu densi hatu ando ulwa wao no fungwa no hidanu miro mimi hamba yondi wanide ekamra jarenga hamba ngodarumi itso haki Mwenyezi Mungu na rejeze haki za hatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Félicitations harumo wangu hunde mitihani mnguna msomelezi jomfaino watumura mnguna wanitebahati zinuraji yare hemo wafuwa hatu yabe unono yari sahilisha Mwenyezi Mungu ajandie jeri furahi haraka hunu manga rijuherise komo rendera mdensi ya hatu yarangamizi wangamizonsi ya hatu wa shukran.